Mutegeri wa Miro TV ngatho cia mwanya na igurikiro bwako nithiritwe wina weekend inthongi ngakwa togeni ba mwanya kiri mubango jotwero muriro siasa yoyo kuyira ntuku cionthe cia Sunday kwambiria tha ijiri na nusu ciogoro mwanka tha ithano ngakurikanirwa ri ni ntuku ya Sunday ya mbere kiri mweri jojo mweru jwa mweri jwa inana kuri tariki 3 na natuketha tukiariria mantu kathumba na nditera ya twegie na jara jeregie Kenya yonthe mzima na ntuku na alua tukethira tofauti kidogo itukwenda gutegera mantu jegie leaders kana atongeria bara bombere kutha bagita itwa gitene gukurukira impeachment na nande no tutonete kwithirito kwina antu baba ingi batumirite na kinya atongerio bobongo bakiba kwenda kura na kirike thurano kinene kia 2027 kana ndu tukwenda gutegera tona kethira nima atongeria bano bombe kwithirwa bakiromba giti 2027 kana batumba kwithirwa bakiromba giti mwaka ya 2027 iwirigiro bwako kethirwa uria monani na no ngwata rutere no Facebook Meru TV Kenya na wenda rutererwa YouTube ukangwata Meru TV Kenya na kinya wenda rutererwa Go Live Africa ukangwata Meru TV Kenya na wenda kuthirwa kintumira SMS yaku namba ni 0748918901 0748918901 ili ndene screen yaku ugathirwa gitutumira SMS yaku twira opinion yaku niriku kiri atongeri bara bombe kuthirwa bagite ito giteneri uwe uriona kuringana na comment yaku kana kuringana na roho sabite ukona mantu ya gitana mbere uriona atongeri ba bakomba kuthirwa bakiona kanya gakuromba kura kaire kana batere kuthirwa bakiromba kura eta nambere koranire natwe nyakinya tugete nambere koranire na kuringana na expert bandi na pono ari tukwena aru ndene ya studio nikienda tukaibwa uma arabu ribungwa karibuni sana tete nambere kuthira tukirana ndio nili turakwa ulimbita njeri kwa cheupe kama kawaida ntethera ndeni nkande studio mbithera ndina again na kaithira nkiba nikira kanya ba ukethie nikienda twambirie mubango jwetu tukimenya mantu kathumba karibuni sana ndene studio zetu cia Meru TV twambirie nawe bwana Nick rietwa Mugiania Meru onbeta wa Nick Burugo former councillor former MCA Kwena Ward na inde mubango na Jojo Joanjwa Meru tore amwe karibu sana wana wakili Mugiania Meru mweri jo mweru tukwambira na ntuku enjeru bita wakili mwenda Kinywa na naro ndi mubango na Jojo karibuni sana karibu sana ni wega Meru ketheke ni araburi na kinyathi guruingi ici ira itu yurukite cia Kenya marietwa ni George Kinywa kuma ruterero rwa South Imenti thene ya Boge Taist ule urunga migiti kia Boge Taist ari MCA 2027 thank you karibuni mugacinjie mitambo. Thank you so much. Toro likiwa muthikiria wa Thira FM na kinya mutegeri wa Meru TV no tutri live kinya kirutero wa Thira FM ukona antu brandi na bonde ne studio tukwena arua twina Nick ura wari MCA so na kwera mantu ya siasa bobwega na twina wakili mwenda ura komba kuthurano wa gitutaririe mantu jegie law kana kuringana na law ira siyo kana constitution ya Kenya ureku wa gukoni mantu ira twitite na mbere kutha tukiariria antu kwena arua na rutero ronge twina George kinya wero kwenda gitina ni musiasa na nethitwa agitongeri kwa kagita na nande kinya wena akomenya mantu jegi siasa na kethirwa agitwariria itukwe kwa kuthirwa twina kinya mtu gwitwa Eric Kimathi urani political analyst lakini atomba kwithirwa agikinya kombira ati kuibo bwega kidogo ari sibitari tukamwira pole sietu sana na mwathani amutethie ombe kwithirwa akibwa na ndi tugita na mbere na mubango jetu tukwena arua tukambiria na we wakili mtu no ethirwe mantu tethireto tukibwa sana kwa wingi muno mwaka juju wa Thira Kenya ni thiritwe na mantu ya impeachment nyingi sana muntu no ethirwa agiciuria pengine kiri mtu rote kumenya kana wi mashinani na rote tegerete kana thikirite kameme ka Thira FM akethirwa akiuria impeachment nimbi jojo ngwa impeachment na nimbi ituma kana nimbi ireta impeachment kindly no ethirwa kitutariria tu kidogo kwa juu tu mtu ethirwa akielewa nimbi jojo ngwa tukwariria bwega sana njeri na mbere tegeri betu rira twarea kairi twaraia mantu ya impeachment ndikana jore mweri jwa iri na kwari na gambara mbere yetu rira ya kawira basa senate na irombiro gito mweri jwa 3 na ro Meru tuna thirikari njeru na governor hii aritwa Mutuma Isaac Twithinkia Mutume jite unenene kukurukira sheria na sheria iwa gweta impeachment no mburi impeachment imbi Meru impeachment to mije muno
tanto kuma 2022 tukurukirite process impeachment maita jathatu actually more than maita jathatu. Yes. Na sheria yetu re thithaua 2010 barabandika katiba yetu ibategerete bakona mbere ma mtu wa president na mtu wa deputy president ibathurawa, lakini tia tutumba kuga they are permanent in that position. Kagita kao no kathire kathiraga atia kathiraga athiria ta mwewe kana kwethera kwina impeachment gatigate au kana gikuo. Na of course kwina process gesheria but ila shijikene mono process ithatu na the same ki governor tanto to 2010 twatonyire thirikari ne ira tuga devolved government ala unene bwenekirwe mwanka na mashinani. Twina mtu wa governor no president wa county na batonyaga na deputy governor na baringairwo kura bare amwe na kinyabo giti kiu tiabe na kio permanent giti kiu no gite na itonete Meru gitite na gitaga atia the same way impeachment gikuo kanambi kana igitara wera athira which kwetu in Kenya yetu ni 5 years kwa bangi 4 years na bangi more than 5 years. So impeachment ni process ile gwitwa gitine rira uthithitie makosa fulani na makosa jaja jege katiba likana katiba yetu twekirirwe gintu gitwa chapter 6. Chapter 6 thoma wamwe na article 10 na article 232. Good governance urobati kwithro kali etha kwina mantu ja nepotism, corruption ambi ja jonde ijatonyaga jagetagi 4 grounds ile ituma mtu itwambi unenene na grounds ile kashi summarize indo kathoma article 10 na chapter 6 yonde ikuonia uria mutongeria wathurwa kana wethero ino nene jora kiongozi akwenda kwa munene kwina mantu bati kwithro winajo tanto antu bonde aba gutegete wathurwa etho i county yogo igwe jababo county kana mamio county na ndi mantu jara jeki katiba ukauna bumwe bwabo sheria eriuga and article 180 mtu noete akalis motion jo impeachment na motion jura jo athikirwa process yonde thingatwa ugaitwa gitine. Now twina in the last few months twina antu baire tuje baiti gitine. Wa mbere ni deputy president nurikana motion jo kuikwa parliament jo arena grounds more than 11 grounds ira nira bategaira vis-a-vis batega amwe aitho mambi article 10 article 232 na chapter 6 ira onanaia ugoja mutongeria no bati kwithwa wina mbi sifa imwe jire ithatu. So ethro kwikyo unite amongst ira kinye mwake i ground igutuma ugo wananja ikyo nandi ekiro gikatiba kenda nandi mutongerio thurwa witegaga kia ikyo kioni giaku bitite atia utika thuro wije guthugani na ndi thuriro ni ugutikira content yakyo kana utikingivo utivu mondo bondi takitini kile kioni giaku. Na sheria niyo ikia uja kioni giaku. Chapter 6 sawa, article 10 sawa, article 232 sawa, wethero eti sawa tugatumira katiba uyu kiu kioni giaku kiu ikyo tukakigarura tukwira atia itwa kuthurire ibwega lakini kwi makosa uthithitie na wero makosa jara ugerie witetere waitetera wethera utina oteti bungana kokana wetha wina oteti bungana itonete antu baiteterete na bagashoka ugashoka. Ndio maana impeachment. Thank you so much. Tukija rutere rwa politics kiriniki na bwana George impeachment ni rawanithero illegal na political
Babu Bukaria politician, do you think impeachment jera tuonete na ndeja mheshimiwa Rigathi Gachagua impeachment ya Kawira Mwangaza, do you think nyari kana kibwenu bukuona impeachment une batere kwithirwa irio kana maybe ne thingatiro ra kubatere legally kana maybe yari political? Ni bwega nantubwa kiurikio oriri kithongi kambuge impeachment iri karikite mbere ya Kenya mbere ngavana ikiri deputy president Rigathi Gachagua to me wakili akwaria wega uria serie bati kuthingatwa na ati kuhiri bati kuthingatwa but nituonete kwina yani umabo tu thingatwa kiri impeachment iji nontu for one kiri ati kuruchione urija kwithira na ndikiri ati kuyu ground sirire tichi impeachment tukeja kwithira imwe ijukitu gi siasa one that nontu mtu nakwenda kumagarwa kaja ukeja kuraitha ja impeachment ile ya karikire ya Rigathi Gachagua ya nyuma aja nonere igweta national assembly uria MP bamejukirie nonere gutari kinya na room ya kinya gwithirwo kwina MP bagutethia kinya mea utumba gwita gutwika makosa jonthe nija makosa jonthe kuthoma kume guru mwankathi guru gutwika muntu ujute wega kinya bumwe nabo so ugatega nyamu iria ati kuira era wani cia thithitie makosa almost cionthe yonekanaga na makosa so ni tuona tukona riu impeachment hii na political dene siasa oni that no tu office yu yesu agirwa ure muntu ngombo tonya dene office ira so ituonere gutena uma na that's why wonere na ndi kuma au yeta mwanka senate gwatwikana ndi kinya senate ijukite the same gutena kinya rutererwa guteti rutene inya nontu gwikara jaka kwina siasa ereo nontu utikyo ruterero rwa rigiji rwa ragia ruthikirwa so ikietu muonere mwanga rigiji na ndeta guswa utethio dene ya mwire ya koti so tumba kuga uni atare makosa kana mbugan kware na atare makosa kana tuga baba na mwira ate batigu impeachwa lakini nabo process ya kumimpeach ituonere process hiyo itetiritwe na njira ya uma na wazi nontu ituonere kinya senate ure perekere nyamwire impeachment yu wageragie gutetera nontu ure ware mu motion uju wari wetagwo Mutuse so noigagwa mantu jara maingia orwa ne wakiri gwatwika kinya mantu jamu ate kumenya nontu wategwo kona yaka asa wiseto gwithithia giuntu kiu te kumakiriwa wengwa so most of impeachment iri karikite dene Kenya si na political dene unumpomba kuwa okay bona niki kulingana na wimbo wakili akuwa tu for example ya Gachagua na akiri makosa 11 na ngotikia jara za kurukire ni around 5 if I'm not wrong lakini atura kinyekithiri ironto bomwe unete kijara jonde wekiri ni lazima kana do you still think ikwari na any potential yantu bakwithira bakiono kanjarene cia assembly na kinya senate na kinya kotini na arabare nonto igamba no na mbere do you think atubo bena any chance ya kwithira bakiono kanonto ukenda gutegera kinya kithira gitukua kwina politics but still kwithira kuri kosa inyari mori ukuruka kijara jonde muntu athitangi nayo then no batere kwithira ri kana ukimpichwa igwaga muno mbere ma kambuge rira twitite twakara twatonya obichine re thirikari we manto tujura iria ke mibango ya thirikari jara tuchietagia jo tumeta chapter wakili chapter 6 na oragwa ogwethera no we muntu mwathiku kethera manto ja kuthekwa manto jo tonya manto ja maingi ukandikiria na manto ja rotira kwa ilazima wera kwa ujuririe tu na wendi bwaku je jagatega kwa bandaye bora bwakuruka
But ukejota gigachagua manto jara athitangi na thitangia manto ja mbecha ja maingi mono ya gutumira boy na ya gutonyera contract na manto amaingi mono jara ya kuoneka ijama ya gutonyera inya kwao kwa mutano ngina na gutunya mwekoro ntigwa into na nabae bonde inya tutiumite o metwita guchia attenders gutumira gwaka obichi jele ya deputy president na mbecha nyingi mbecha nyite kuoneka itumikiete atia na ndo ejo taka manto jau ukaga gintu kiwito integrity ugo chitire na ugo intobia mwingi ugakaria na ugo witete alanda interest ya mwananchi teku mbatiri agachagua etere alentere na interest chiawe na chia family yewe achoka eta to an extent isasa abadhurirwe na deputy bena president and deputy president but utumba kwa deputy omuntu urega kumuthikira no kuiwa ni umwana twete murano ni omuntu tutiga ba gwathanua ndo murume amuringithio tukwa mugera ruthari meote mande ayo yomba gwetha jagite kairo no kuiwa achoka ana atio nge wirio egererwo au methene achoka ori na chumbere akonerwa akiara gya kuguru ko hinya marinje utoka ekwethire giti kairwa tuchoke tweja nake ngavana former governor wetu Kawira Mwangaza nyana impeachment na impeachment yone ya Mwangi mono yagachagwa jukirie gitare kai ya former governor Kawira Mwangaza jukirie gitare nene yambere nurika na thitangiri kwetha chief of staff manager mbecha na atebwirite na thitangi askari mutano ngina akijukagia mbecha atebwirite na thitangi mwaro ngina na mukuru uri omugurite ora waita marriage certificate akauga ategurino akauga na mwekuru mekuiga kuna gwita mbecha no tumiro mbecha na gwikirwa na mwaro ngina na gwikirwa mbecha na thitangi ikwethiri family yonde kirite ku imuthingata na thitangi kwethera na interest itendene na thitangi ikwethira umete eta ndiguru chiome eta na nto bae bonde arongina na atano ngina China nukiga kwau na nde manto yara thitangairwa koti ne Kenya nitikiritwe you are not guilty until proven guilty nukiga so agweta rimwe nete atethwi senate na bamuchokia batia mudia senate nonere tumbokara indefend amanto ja jonde nerega nawe na gwatuika kwa impeach achoka eto assembly akarega gwapia akerwa njo na isheria kuga ugetwa senate minister betwa senate cabinet secretary bawe bakarega gwapia chief of staff etwa assembly akarega achoka akethira ena gintu igwitwa verbal diarrhea watuika nande MCA bathomera ora kwenda na MP other leaders na ge constitution wakiri agakwira ire kuga withire ugwe ugita megambo imbalance jana huni orankwaria studio ngeta kwa dress school arito ntumbo ba dress yomba dress a studio ntumbo kwa dress arito mpa dress a thokone ntumbo kwa dress arito ba primary oranka dress ba university nukiwa ero misemo nya yetekeretwe national na international but in a limitation ya narega atumirwa nukiwa tinyo inya dressing code yarira witite inya kia thone kio thoni na kia mulanu e mwanya Very true. nukiwa so mutongeri atega kwa jau jonthe na utemu mutumbo kugwethia no utemu mutumba gwikwa gutwika ibo qualify inya wakiri na ije ko bate apiaga koti kwe dress code beta ne koti na akierwa au magare na akierwa atebikirwa nero migambo etumairwa still akareganwa no so impeachment eba ubo baire yare ya sheria
nebwirite bwajaire netira rata deputy president ne deputy governor aramwata Obichi amurita Obichi era next kwa governor era bakwianiretie amuikia forma office ya Rongorore ere akara nechoka yathirete na vote inyegweka tissue paper resident ya deputy governor yagito stima yagito ruji gwatuika atiomba inya kumitumira ngare deputy governor yathuka na gwatuika etiomba kuthithua mwanga to an extent wa wishas ngare we kamatie tagutewa Nairobi nuntu uketha ne kamatirwe eikwe Nairobi enio nuntu etenderewa netende gukirio kwa kiriandieja na ndeko ya still ya to maguta deputy governor achoka to ambecha vote ya gwete anywhere utenwa rende gweta inya gweta kwa gwa assess mirandi kurugura kana inya kuonere kambiria ataumagara semina chietwa kana mechema niera ya deputy governors ba Kenya yonde ataja facilitated watu egatiete angara personal kana ete matatu na allowance ira yekirike budget kire office of the governor ni utumirika indi utyo deputy governor atumirite ya choko bichiewe ya rito anto muthakoju wogurite mwarongi no governor former governor aritango gie Obichi ya deputy governor na rito iku Obichi governor gweta gwitango ino baraba wote staff irio yawe weta rekondine akethirwa assign Obichi deputy governor akara jora wona mendi era marigo mwana ejokagie gakame mwana marigo muromo ekiarwo ojurire mwanka achiaka egachoka ekanywa eria egatorera nguo akoro mwana agukunda eria ri murume nogiga ndo gakuga mbu na ndema ndoro ya kario chope. Okay, thank you so much. Tukichoka kiwa bwana wakili na ndika tuge mantu jajo ndeja kuthithika ngutikina ndi antu bakwerewa mwanya you are legal na the political na ndi tugichokera kimantu jajo ndeja kuthithika na antu bana ndi bagwitwa gitine ibetete na mbere kwithira bakiwa bakaromba kura 2027 bonde including Kawira including Gachagua itonete kire nini rati athithikite mbere impeachment cia kina bwana Sonko na kina Waititu itithirite inya cirio na Sonko kesi endelete utonete kinyagi prepare gwita kuromba gite Mombasa after ku impeach Nairobi na iki ontware na chance nene muno ya gukuruka lakini manchira cha tombikanire Waititu the same case so imbizo ngwa iri Meru na kinyakire our former deputy president ko tuika bena this courage ya kumara dai na bakira kinya public bakethra bari indebene mwaka jo 2027 is it possible? Asante Njeri. Ampa mbembuge narwambukera muno tanto mutano cianik imto mume sana gisiasa na ije kuthuta muti na kwena muti narwa gutwa story ira batu twarwaga yo ntaije nari na data ucio ndira tunenkerana mena nari umwe murengo ju na ndi taije nari na data ya mantu jo ndata atwira especially jara governor mutuma kurukirite deputy governor na I think Kameru ninde bakuona uma bura bwaro rira twaberaga na urikana itwaberaga niki ari ndera na aingeri mono atikarie lakini aro no kuona gwena freedom na kauma na ndaka ugabana ni mama au benyangari netaga na no urikana ora twangangene akisi na egato maguta and that's what was happening in Meru. So unfortunate na ikyo tukwaria rira were mutongere jora nikaria ni ubati kumenya ugo guchinjia
timu mture urari wa kawaida nibati kumenya ogwite level ingi na antu bonde aba gutegete etho Imeru twina over 1 million people antu bonde bategete ogwa as a governor etho president kana deputy president Kenya yonde ge gutegete ukuria kiuria kia what next ima imbigitwe Gachagua na recently America na arombire kwaria na uga noe the front runner kibaba be opposition na ndenge tugitwe former governor Meru noe kawira na launchire kiama turonire na uga kethirwa aende bene gisheria na ngagwikia history kwambiria 2020 Governor Sonko na impeachirwe yari December hagu impeachwa December netire kotini eta kotini eta high court jora kawira etira high court eta court of appeal na eta supreme court mbere tukinya 2022 Sonko jora uga augire na kwenda urunga magiti kia Mombasa na eta IBC erega ashoka court kairi ambiria kairi high court court yemwira etho no impeachirwe and article 75 sub article 3 the moment wa impeach imakosa jara tugire na tugire ki standing order cia Senate any impeachment ya mbairia to the trial to get trial kwa High Court na either ne governor ya mbairia county assembly either ne president kana deputy president ya mbairia mbi parliament national parliament ya dire wegeta senate bo ba me approve kana ba me disapprove standing order ya senate iliuga uga impeachwa na ground you shonde iga approved wrong ugashoka ende uga impeachwa inyawe na ground igana ground mwake ikagwata the majority supporting that ground impeachment yeku niere confirmed na no manto ja kuja direrere so nkwa gweta mwanka supreme yauga na impeachirwe na njirera yagiri na ground you shall approve it obwega the moment Supreme Court yugire ou tumboroga makaire now Gachagua le araraia kuntu araugire na inyetherwa imbije process ya Gachagua ja mwana sheria ine na makosa lakini tutumbo support everything ira Gachagua othiria kwe mantu tukuona tukugano jatebui Gachagua araugire atiri uni no ndungame Tanturu na Ruto baathurirwe bena igamba mbi kotini ICC cheki mantu jairi tofauti aja decision ethithitwe no rongeki no impeachetwe kesi ya ICC no rikana urwe president na atigaira Ruto gite akogea ICC yake kesi itagitetwe so yele ale ora nikiauga ale innocent until proved what guilty na bata approvirwe guilty so utumba gutumira kesi ya ICC utwera tanto bari barungamire ugo karunga manarwa biyu into bire tofauti now twejage impeachment so nkwageria 2022 aregewa IBC eta court etrai court court ya ugatire Supreme Court negitire ora Senate ethithirie nego impeachire na no impinchirwe nae na ground na uma so nkwaregewa au Waitito ageria ero na wembi the same court no impeachirwe na kesi ya Sonko ile Senate eluga once impeach utumborongama omabura buroge sheria no twairania aja gatigati no twairania aja gatigati lakini omabura buyoge sheria kawera a impeachirwe Senate tuitumaira kesi ya Sonko atiomba kwa cleared by IBC inyado IBC ratu inaone njero sheria noira atiomba kwa cleared by IBC tanto kendo rungama utonya ndebene to mwanka we clear na IBC IBC tumbo go clear because article 75(3) you get to tumba kurungama na utumba kwa clear because you already impeached the same case with Gachagua lakini Gachagua nawe no mume ni aramekirie mbele kidogo
akumenya ikareta issue iu ya kuga karungama auga to mwanka mbithirwe ndi munene to mwanka mbithirwe ndi munene no kuona ile mbere atire no front runner and aluga to mwanka mbithirwe ndi munene au menya ambi atirungama and article 75 auga I can support. Okay, The only thing kawirombo thithia igo support maybe mtowe. The only thing achagwo mbo thithia igo support mtowe. okay, Ndawere ali neo ake nonga court of appeal gikawere kaugai ata impeachment na njire ya uma kana the same court of appeal yuge gigachagwa ata impeachment na ituje magamba jo jonde je at the court of appeal tutumba discuss merits ya magamba but the only ndawa benayo nonga court of appeal ibakirie if they are not cleared by court of appeal but umborungama na ndi au nionko ijete bwana wakile no ntu ikwithiritwo kwina rumors nyingi sana irantu bakwariri bakiuga kinya kethre ya mbere kotini kukio kinya 2027 na koti ya wapili taite gambarira imwira kethira arinja kana arindene igamba rio wau mtu ujo ena right ya kurungama na karomba gitikairi so ibu kumba kukarika just in case kwa tukunya 2027 bando koti tiraita kana itano itekira murungamo jwayo yuwa mtu ujo na impeachment boy gali na process yonde nethingatiri kana ata impeachment kwa tukeyamba rio wau tukatigate na utibu koti irauga tugakinya situation jeu tutegaga the last court of instance last court of instance nereko kwa na senate ya uga na impeachirwe na kurukia na gazeti notice ya uma kawire ta koti na high court high court ita decision tariki 14 March ya uga decision ile ya senate ya ria uma na rungamana decision mbi so tweterete court of appeal 2027 ikakinya court of appeal itigitete atumba kurasimisha mbi IBC gateka the last recent court of incident ya rembi high court ke status ira twinaona arua ikio tumi mutumai governor teka wira we governor kethiro aniu ikawira with the governor tirikana gwika gita twakarite senate gwita bati atweterete last time ndare atweterete na ndakwira mutumaka governor antu barega that duration status quo ya rembi igamba riugito senate but rembi lena na kwena court kwena injunction iti au tweta na injunction ile high court lakini ara turi na arua court ne decided high court ni augire kawira na itiro nae njira ya uma kawira ta court of appeal decision ya court of appeal ititetwe ijora nikakuga yo innocent until proven guilty so ethirwa decision na court of appeal etiti decision ira tugwita yo ni recent ya tariki 14 March ire kuga kawira na impeachment in the right way tweterete court of appeal court of appeal ne obaita ya ba support impeachment eta senate tugetere senate lakini decision ira tugwita yo ni court of appeal so as you wait weteretera utegaga ira recent. Okay, thank you so much bwana vuguvugu na ndeto ize kigwe uwa werungurwa DCP na no thingatirite muno kwa kwi bwana Rigathi Gachagua no itukuigwa mtojo no are mwikurunga magiti 2027 na itukona na rugurire political party iwe you now kama wafuasi wake bote kuigwa bwena maybe ogua like mtojo wake okurea kurunga mari nyinyi mtakuwa mnaelekea wapi ambuge tuteno ogua kinya nini mbere mpambe ndekebisi au mbuge tuteno ogua no to one nyato keja kwithirwa tutekiriwa ni koti bwa mbere gintu kira tukuthithia batu kurita kiama kia DCP turenda bwa mbere kwithirwa kiama kia DCP twithirwa twina antu baba ingire assemblies na mwira national assembly na twina senate na governors baba ingi so kira tukuthithia na ndini kiama ki popularize kiama kia gwatainya then antu kwithirwa aspirant baba ingi bara bagetha barungi na kiama kiu na nukuririkana makosa jara maingi kinya kawira aragia kawira ugaga kira giatumirwo na thine mpingi ni kwithirwa atina inya ndene ya assembly county assembly
So batu mbere buru turenda twamba kujukia twamba kurungika antu baba ingi na DCP twithirwa twina inya jora wona raire therwe na inya utithirikara titonyaga nontu nawe ena wingi wa antu county assembly na national assembly so wa mbere twarungika antu aspirant baba ingi MCAs twarungika MP baba ingi twothe nabo twacoka twothe na ngavana na senate so kinya tutukethwa tutina presidential candidate kinya akarungama wa kiama kingi Wiper kana PNU na arakarungama so batwi twina antu baba na kiama giki kithuru kia Mount Kenya so tukethwa twina bargaining power ndene ya county assembly na national assembly na senate so ki mantu jira jonde tukwenda kuthithia sheria na mbi ikethwa igikurukaga na njira ira yagirite na njira mbuthu na kingi kiama giki munene okethwa Rigathi Gachagua so akethwa kinya wengwe ni inya kinya thwa ti candidate akethwa stroke ene inya ucio ndo cokere bura wakiria uga kwina nyamu ire karikite sijui ni Mandera ngabana acoka gwitwa gitine kairi so kwina wajia kwina opportunity antu baba barunga magiti burambiji barunga magiti tiga kawire ndi muntu jagasaga utakiri uteta ai koti etagwa kinya no mbi mantu jawe so no arunga magiti gamba renderete lakini kinyaga karunga makathurwa athurwa then kesi ire kamugwatana atia kira gikarikaga gicoka ekamwita gitine deputy wakajukia giti so mubango ju ni ju giotuma wona batwi tutiucoka nyuma kana tuthire inya ground ine kintu kira kina nyamwira mwanka thai ni batu kwendia kiama na gucwa kiama ora gikethurwa kine inya ndene ground na muno acwa ndene kinye Mount Kenya twithurwa twina kiama kwithurwa kina president uro karungama na kiama kira gikareta president ndene Kenya kwithurwa yaumite ena kiama kia Mount Kenya so no tuthine era mpingi ukona twi face like now thine era tukuona guku ni kwithurwa Mount Kenya kiama kira twina kio batu twatonyere kithirikari Kenya kwanza kute agreement na tutena kiama so na ndi tutena bargaining power kithirikari Kenya kwanza nuntu batu tutena inya ku national assembly kana senate kana kethira ni county assembly tutinya twinayo so ikio tumekuona twibanga mikakati kwithirwa twina inya ndene ya county assembly na national assembly na twina senate twina inya so that kinya mtoro karunga metho imukarenjini kana etho imukosti lakini ne wara tutumira mugambo kaigwa munene wetu Gachagua akiuga yes tukethwa twi ngari no ikamate antu bonde na ndereba no ajukia getithia mtu onde lakini rogubuku ikethurwa nayo ni yetu iri nja gwetu so no tukuga riu rogubuku ikethurwa iri ariku iri aja so batu tu DCP ni gwa accommodate bia mabionde ni kujukia Wiper ni kujukia na Kenya ni kujukia PNU bonde mturo kwenda kiama kinya UMP ya kawira ni gwitikiria batoni kiuria nkurie yes ni gwitikiria antu bonde batonya kiamenikira kire antu bara opposition thai bara baingi bara bena biama biao na don't you think mantujaza mbakutho ya kireta thina baadaye nontu kwa kinya 2027 ugatrimo kiama gikwenda kurungika mtu wao okiama gikwenda kurungika mtu wao na bonde burua bayanda the same umbrella ya DCP na atakugakarika na ndio rira kwa twiko mtu wende akoroma na arenda kurunguka antu bawe kuningana na kiama kiawe ri then don't you think kugatuma kiama kiu kithiro kikiathukana kwina mutongeria uraritio mirurua ukwenda kurungama ngabana wa PNU Peter Gatira umunya na raritia ugana ndi twithe twitite kiri DCP o muntu ejete akiama kiawe kethiri Wiper kana mbi from there na ndi rwaria rukeja rweja iruna ndi tukauga ndi we Wiper turenda twire ukareta MP bangana MCS bangana na ngabana bangana na senator bangana twite kiama ge PNU na kyo kiurio mwanga tukinyire muturo kethwe ene inya ground ubu arungame na DCP kuromba kura endi twene nwe wine inya ukaririkana banga UDA kware na UDA TNA kware na Kenya icio jionde ciunganishirwe cia kuthithia thirikari twina ye gutwathana ndi gwitwa Kenya kwanza
So the same kinya ke nyamwire coalition ye twinayo coalition ye gacoka twarie rwaria tutegane no tuitwijene tuone mwesimiwa nikie ni nyeng'ana tutege wakirie ni nyeng'ana from there tweta twicunjanaga tukinyire kiwango gya kuona na president ura tubati kuthirwa twirungikaga ni uriku noju na kinya apo kwa twiko kuruka aregana na nteto yu iterete impact ni iterete thina no already tuonere aspirant ura strong ndene ya ground so no kwenda kuga riu batwi tutina thina kiri manto jara bakabara bakarunga mabonde na bara bakwenda kunjoin DCP bothi tukubwa accommodate lakini rwaria rukeja na ntupe bangi kwa twika butumba kukethi PNU na waipa na bia mabibingi kwa twika bibyongwa na ndi bitumba kuthwa bikirungikaga presidential candidate then antupe bakaga irwa ite bikaganwa when prime cabinet minister ugo ni jamwe ni prime minister ugo no kajukia deputy kuma una ndi ite bibingi bi distribute au enkudugania nto ponde by the end of the day biama bionde bikanganirwa na bikenere na then to thirikari ile kethirwe ki kabirianaga na Kenya Kwanza 2027 okay ega kuga na ndi kirikia kuga kwena possibility ya mwere ya koti itukiria lakini nyatu ingona ndi tutienda gukiriwa jagai ni hope ni hope lakini kendo kira kire onu nje itugira na wakiri na riri bwega au kana ona impeachment iria itetire na njire haki na kethi itetire na njire haki na itukumenya thirikari ri ore gutura ikura DCP na kaura babange bonde ibonete misemanyo murangana ku thine rio kinya twingo tutienda gukiriwa thai president na inya na atigerie miaka iri no mwanga tukare tuthithietie maume yetu kete tuye tukirwe aitha at least tutigerie mwaka mweri jumwe tigeni kere president twatemeire so kinya twingo manto yetu kuona tuliona ume ni tukumenya ura tukuthithia ko nyabu boko wiri so na ndo akiriwa thai president yambirie kurona judiciary na judiciary etiona thiri na kinya twingo tuka ng'ombe ira gwetona gwagacio so no tukare tuthithietie na manto yetu mwaka mweri jutigere jumwe then from there na nduke wakoti gutukiria na manto tugeta ndebene na gutina thina itonete gwikarika thank you bana nike kire maoni jaku kinya wana ntoi musiasa don't you think antuba bagutumiria na bakethra bakira batekwenda kwira muingi uma no tunandira ukategera ya former governor aruga nena manya kwamba akethirwa indebene don't you think antuba bakwenda bakimislead the public no tu ukenda gutegera kinya gitara Raila Amolo Odinga mantu jazare mujo jaretere thina nontu kinya in case gwatuika mantu mtu atomba kwithirwa ari indebene utikuthugani mantu jano jaretere thina kiri muingi yutikwenda ku accept mantu jana nontu ba muntu menya afuasi ba muntu bateona bakaraya kapa ingani kana yakapa rintumu bateona jara uma bura buyo kana bura bwemberewe na ndi don't you think adoba kwithirwa baki mislead antu na tibuko batere kwithirwa gukari Berema. Kamu yogeta komuga ate agabo okwira. Akwira no gutuke kana gugakia. No tro gute tuka kana kuthithia ate. No kigwa. Na nde bareha ngugia o ikumisirindi anto. Berema ngavana kawira Mwangaza na ije gambara ora rikari. Na naije ile athie na ile giti seneti no ara rigiti. Na inya court etomba kwethania ke misirinda seneti agita magamba maita jaire gutuika na bo bakara yakabakorwa Governor Kawira Mwangaza abwiri kuthoma gamba ya Waititu akiri uga na akathoma gamba ya Sonko yenge Governor Kawira Mwangaza former imasina makuthithia itwara mwekuru etagwa risira kwena kuma Uganda amisirindete antu bara tho bakua itomenya muntu etagwa Majimaji rebellion itothomete bera kwanga kwa arisira kwena bera bachia kantage ng'ombe otubakara Majimaji rebellion na bera bachia kandujira abanenkerete otwoga akua na bakwira bathithia atia bathira so mantu ja twina muntu orare Mombasa o kanisa twimweta atia
Shakaora Mackenzie arera antu bakare indi we na bae na ekuru bakarija bara bagakwimpara Mackenzie antu bakiora bendie miunda yao na intobi yao nyaba gwetu ibenderie na betano abera bendie baikie mbecha no ugeya kuona makanisa Mackenzie na njewe uti mtumba kuona nyaba mwiro Nairobi ndugiwa bakia ja Misrend kwa uo no to kwa Misrend igachagwa no to kwa Misrend ifoma Gavana Kawira Mwangaza na anto baba bena thina kwita antu thina na bamenya ithina muno antu baba eta bakaya wa makobokobo na bakaya wa matrix utigi ndu kingi benda weto mwira injiro kwende thithua wate na ngari na kwire thithua gwitira mbi na twe utigia kuona mundoro biki baba inge ibo bere agwa bamwe bangi nabo bate kwerewa nunto areja etero na biki eto wethagio agokinya so bamwe batere agwende baba ingi baba kwerewa so nionkuga anto kaba kwa Misland na former Gavana Kawira Mwangaza ati bakurungama na inya gwatue gakarungama antu ibatege manto jamwe na redo kuantu ibokera ngai murungu ingwana yakake ajinya ntu koira ugete itebi nonto muntu mwamburiria atire bibilia kuthomu ipasta bana reverend no yo tuthoma kana bare yao mwanya ndamuria niki ambira me aba batukira murungu batwira batu tugeta kwa nkoma yende baba batukira gweta kwai wankoma ambira bibilia uteo wetokera reverend kana pastor ekwira ogwe karia njeku na waragania ogweta kwa nkoma yende waragenie na gwata ingi ithano atukira gweta kwai wankoma na ine onkwenda kuuria atire nona Kawira Mwangaza agezindua kiama kiama kira kweja kasindua no weterete kweja thirikari aria uma regete kwaria uma ajukitie kira mwaro ngina ekira mukuru owe ekira mwana owe mutano ngina nekira former chief of staff uraba kaanu au wathithia kiama wachoka o mukiri murungu wetokira onchera gwaku nja nyomba gwaku rogwa no yo ofisi ni endi quarter na ndiri uno weterete umabumana na kiuri na kio tururia atiri ukethira untu bubu ndibo makiregistra of political parties uno mbetho ntina no linje manto jo muno lakini isita allowed muntu kutuika na ndi no register kiama na officials barabekiria wi family eku isita allowed because manto za de monye yo changanya antu no ntukinya bore ni bi bategete bageta kwitikiria antu bau wa tika na ndio kurokwa na mwene studio apijere kakwende omba kwetha emenya byoria byomboria biena favor omba kumenya ate omba kumenya actually gendo menya kuongera unikauga registrar mwikairia marietwa na agakunenkera ira itawa interim leaders bara ina boda ini interim maana yo imbi ibakagitaga kai lakini kitendo gya gwikira mwaro ngina ari mutongerio kiama kiu ni raise questions kaire tushoke chapter 6 ni raise imbi questions interim maana yo ni registrar after some time akambere uchunguza na achunguza in many ways anto nobody the petition bakauga mtona tena kiama kikwa wenja bakambere ambi uchunguza manto jara so I am sure that hii kwa manto jara ojo uchunguzwa tanto netire kivyombo vya habari ulikana kwelera trendete and what have you so registrar omba kwithira mwambiri atije oi mwana we noni ya mtu gwetwa Victor imwije na mwana we registrar Nairobi omba kwithira atije mbi Victor ora registrar kathithia achunguza no na ndo bati either on our own will
arongeke anene bau kana maybe through petition ya well wishers na imbije Kenyans baro na yune ongo yao no amerongeke on that point but era registrar tena makosa atibaije atije bane arongina karetero marietwa kera ije ne ndetera rietwa ndetera ID eku na signature sample eku jau jangi joje ja baadaye so process unaendelete na anytime tukaigwa registrar kiaria na imbije akari ndego mtu wentu kwa naru akiuru kiu na wa ben na leaders bara berigirite gwikira kiamene kiu lakini for now nara leaders bau bari bati kwenda gutumiria muno bau kana basi align na kiama kiu nonto bari ciamene bingi utumbo dhidi ya makosa na wambira ko justify makosa sheria very clear kinyarero gushwa mtu interim ubati gutega sheria yugite ate so the moment yekire mwanowe jai makosa thithitie against chapter 6 the moment ekira mwarongina murume gwo no ithirete aberirite in blood lakini murume owe but mwano ku mwaronya kwe na other people baraba iririte nawe jejo makosa ja manena thithitie I think kiongera gwa nini ntikwenda gusaidi na eni nyamwira no ntikwenda kwariria lakini kiariria manto ja kiama I think Kenya au ni watu koserete because country like US na ndigurira ciaome biama bithoro biebiri lakini ugateka Kenya na haru atu ina biama 76 angwenda kuuga kawira athithitio ore ya Kenya bange bakuthithia tikathithitio makosa kuthiro akijiduaga UMP nije kwina biama bi kwitwa tipu kwina biama bingi muno ndiguru 76 political parties sisi kwa sisi na makosa sisi za tonyere the time constitution ya 2010 irarira twa mesinjirie yeja kuija gwetekiria na ndi bia mabionde bitonya no nije bere twatwire na kanu na irenge etagwa kandu na ndi twatwirie bia mabiri lakini katiba erarauna ndi bia mabionde muntu athithi so na wije ndiguru ire itukuga bwa tukauga kinyi impeachment itetere na njirere fai so ketri impeachment itetere na njirere fai ri what about mantu ya kuthithia biama nonto kiama kathinga tandene constitution na wakiri ni muno kuririkana ukithithia political party withiro included anto county 47 withiro na members ya anto county 47 arafu usoke withiro win office ndene county 47 lakini most of the political party uri kuundwa arete kwa na 47 yeregwa at least 20 wankuga wira kwa mwanka 47 kene withiro kapiteno ntu ni national party so 27 nandi ironkuga ukejotega biama bibi onde chakirage karembe ndire na biama bi na biru bithithagua kethira baruga cia CV cia ntu icio thithirwa ki nyamwira kirinyaga rundi na narangirogon na kithurai wae kinya political party tumba kuthithwe so weakness bitisha manto jau akuga atiri weakness iririo ndirikira thirikari iri power na thai no ndimirikira no to one utibati kuja kwira atiri muntu uyu already athithirie kiama igikurukirwe no kuriti kiure kiu worie niki nyamwira IBC ikuregister so githira kiama ikiregisterwo na kila kitu makosi na ajari ni mwene kiama kana ni barabo register so kwina utepetepo ndene ya kuregister biama ndene Kenya kenywa uni omwaku tiga tucoke igora mwene nyomba igwa tekirite mearie me no te mtongotetera kwario te mtongotetera lakini akwenda kuona kinya thirikari gato gwitana ndo bamero tibwega na ndo tombana kukurikira muntu mu makosa ukaraja wana biama bidaja 76 ogwa twira solution na mabidi tubio ndere tia kombe na solution no ntu kuthithio te gwetera ndiki areme ago kwarija muga no gutuka kana go woni kamba bakoremera ncoka mbuleta solution na ndi menya kanda igwa bukenda kwethia kiama kiu kina makosa ntegwa ikebui kitebui kina makosa kina makosa lakini makosa sasa kienda ya kalika tubati kuinga najo mwaka ki register o political parties na are kienda tuona the Kenya yetu tete tabwega you can see the other day ndaleja ndegwa ID kule antu Sudanese na Ethiopia barejere guku na Somali bakuthiurukia keki na bucket
mbere urabarera ankore mbesa na thimu bakakwira ari sina simu sina line akakwira nitafutie kazi lakini narua ore urjukia ngumigere o mwera kore na thimu akakwa namba so nonera line ya thimu na kibande na ronere a register mpesa so makosa jarete ni thirikari rero kurega gukaria kwitho gutina nyamwira policy simbega kwa mwaka gukethwo kwina rupu ya mantu jejeje jakarikaga jo makosa twera ni makosa imakosa no tukuregister kia moti investigate taketa kino office county 47 jo makosa na kwa kuregister pate utiambete kuona bweja tuija kugaga kiri na ntubanja kwa makosa je political party ni bati kwitho identify re no akiri ugani intari dikera na kwena giuri kwenda kuria yes uria uruo kuregister kiama no tiambete kumenya kithira kino office county 47 yeah kawe toka rugura kana kwa batere kurugura office imbere o register kiama kana kwa bati kuregister then ki approve then uka rugura ancho kiuria kiu na mbele Mr. Kinyoju Kenya twina nkamito kasumba kana mwithire fulani jwa kuraumu thirikari tukorerwa batwe twi stakeholders ba thirikari ji batwe itu twina appetite ya mate thirikari Kinyua aratwire na vuguvugu na vuguvugu bado ireo lakini tu omwigwa gwetana DCP ogwigwa DCP ageta kathurwa ukaigwa vuguvugu ni erekiama teu auke omwigwa kumira kungi na ni Kenya twina thineu thinera twina ibatwi civic education kumenya thiguru yetu na itubati to defend at all cost come defend the number of parties ila bwenavyo and the number of parties igakinya inya village kana nturene yao kwina kiama kwa baniki kwina kiama gwetu kwina kiama twitega constituency na biama kwe 10 no twitete au solution te biama solution yetu ara turete biama solution yetu ni proper governance na tumenye batu to stakeholders bambi ba thirikari ji twamenya to stakeholders ba thirikari these other vehicles cia gwitanara ketho era isi sana the reason why America na biama bieri na ibietete for many years aba kinyire antu bona buywa ugo karugura giki nani ndugureke iraka twina nduka 10 the same market ara kariene twina nduka 10 na twinde turendia gintu kimwe uma inyato confuse antu betu so batwe na tongeria baratwe nabo tubati tukinyanto it's not the number of parties na yune weta tukareta tribalism tanto nande urigwa mtu rugura UMP akauga yoni yango shwangale meru ira igatutetaira ira tugetayo DCP na te thirikari tukoserete Mr. Kinyo ari te thirikari twinde itwanenkanire maoni kembi gikatiba ira ina thina ibatwe tukamenya tukakinyanto tukauga niki mujaru still arungamana ODM yake uyonde inde batwe mara tweke bas mara tugweta DCP mara no peu mara itwetete UMP na vuguvugu ekejera na bingi bikaumera atu confuse Ameru oni turega tutho tuna kiama kia Ameru bangi bena biama biao lakini itoshiurie biama bibionde tureta PNU bionde basi bionde biemeru to confuse nega kinyanto bare moringa kula tanto bwa confuse na rore bera ene osaneto na kwe mtu kumenyekana au mireke amagiki etagiki trust kaura so batu ushokerara now issue a registrar of political parties ngambi gweta ijajaji ugeta 14 wina gamba lea nike na gamba bena Kinyua begambira muda juina jui nkubu jaji Emeru na nyate Mumeru na ije nkubu ari ati ije nkubu oroka akathithia academate igamba riu litonyegi system alafu nande abere nkubu a date ira abanenkera admission ine ira tukuga interim
kira abanenkera na ndimbi ikende jo bathikira ugo igwe weja ida ugo kana wakiri okuka mwereza ate munda jojo yaja twankene nojo nambe munda jo neje nambi nakagite gamba based on evidence irabo amuretera rira witite ku register kiama registrar atitherwa ije officials bakutegwo muikairia karatasi kira kwira ndetera ibande ndetera signature ciao and what have you then kumerau agakwa interimati wechunguza iro aita report after some time akawa kiama kitu rategire gitena national outlook ni ukuona no gaita report hiyo gitena national what outlook ande ambire makosa jau so kiama kitu kwariria ibathithirie makosa itutege kiama gya gachagua nyetho tutimwendete muno ende na umebwawe tukwira arauncha yake ama etho no muthikirire auga nkureta marara wakumana bije kwe biuri au thiri au inyaki kwa registrar western ngoreta ngamto pwani ngoreta mtona kwe biuri athiririe in public na ketho era isi mono registrar ko verify lakini unge kiama ke toikwa kamuketha registrar tije kamuketha ina ethugane ambuga building mero gwetwa ambi mero tone gwetwa kamuketha baadaye ile akerwa kamuketha kumbe ina ikwa mtu rwe kwena mwana ogwito ara etega mbona mwana mtoju mbona uyu mwarongina so biuria bibio agashoka ya pole then anenkanire the final certificate na tinenkanira itina national outlook ikyo wona most of the political parties na tuije bamwe kinya umomerwa etete ajokia kuko we mubaruya ajokia watchman wale angaimo kisi kenda kiama kionekana kinambi national outlook but at the end of the day ituije noe cook na watchman kubakali otubaka but inform kiama giki so kwe makosa jathithikite na itwetikiri jathithikite registrar ni agwitangugewe agaita report yewe na report yewe ugwe na oni nwije itethiro positive tanto the political party as political parties act itenambi national outlook report ira yumana ndiro kambiria kuona adjustment uba kuganga bena antu baithite bya mene bingi ntijora mtu wa ithiki amene kinga akaumire jende atweterete ambugi au cheupere gwe gyomko enda kwera kinywa nonto ni ntonya netabia mabiere registerwa kiama gita register parties agagwitikiria na agakiadmit ndaira wetikirwa kiama no ewa ukaewa kanya ukerwa at least urugure obisi o 27 counties out of 47 at least ikenekereyu na ndio getwa janga former governor Kawira Mwangaza atare okinyau kuma ntukwera ile agaikia kiama gitathiria ngugi uti no kirakinya yakara uncha kuona ba certificate mbere ya gwitikirwa process ya registration achoke kwe members bakwendeka ge county iriko you kona nde thaiji ibyo manto jara akuthithia kenda qualify kiama gitikirwa buru kwa uti no kirakinya manto jau jonde jagieta jariso wakiri uga jo jagatuma kiraga gwitikirwa gita na mbere either kithirire au kana giti ariko nande kirage karika ida ira register akathithia interim kenda acho anto bangi sponsor bakiama baraba omboto nyaku akambiria guchwa tiga uge batinya india we kwethera ategwitikie ni body ute muntu agwitikia ome no baba kuona ibo bombo muchogeria kiama kaire jai makosa ni atago yako na tukarato imo trusta na ateto trusta nukiwa watu ga trusta rongina na ngina na atano ngina ichai kuri atagia kire anto na ate trusta na anto na boiba kuona otonya ngugine no anto ba wako thithia atia akwa nukiwa nande inyaga chagwa karabuire nande toka araburi gakwenda kubua gakugeria kubua nonto obitiewe ki manto yaja umirite ndiranto ba find out bo bitiewe ibao
are agiko na yakuthiuruka akiuga andu ito amiru utemu miru oriku kana mwembu inyomwe tu staff ya 290 utemu ndo Mount Kenya oriku ote andu ito ena staff eu ile jeragora munda na inyaro na staff eu no ara kuuga umite miru ariku Kiberechia na kuna ande nande seupeti Akwere nande no kutetekeria nande na wali orongo are utemba kuga ate mtu Mount Kenya oriku da wijethre waro arabaitanire na President William Samoei Ruto baitanire ntuku ithatu bako shoya nini yo te twere muntu orande ndira kwatwikira gacagu akuga batu ntu ba Mount Kenya itwene kiri urimi itwene mbesa itwe ministers baba twayo minister baba ba agriculture twayo wali nture na baba bangi na gacagu aida na bonde na interior nero gacagu nero William Samoei Ruto acokere kureta PSS bari bakarenjini nyuma ya antu bariku baba so utemba ku gacagu kwe mantu atarithagia utemba ku ote muntu bunyo mwa Mount Kenya oreo uteregerekie wambere tia mbambe kwire koti nira ugite gacagu igambare awe ritetire na njire ebu impeachment yewe necoka yauga ama kenda gacagua kesi ingi iragwire jana ndi gucuora deputy kithure kindi kia keberua atonya ku iburirikana mantu ju jara karekete so utumba kuga gacagua na go utumba kuga koti kiuga goju impeachment yewe tete na njire yaki ucoka na go itotwira oja kwa area Meru ati gacagua tumwe kwe mantu kwenda akuri so utumba ukuruka gucindana na koti lakini nakunde ndore iki atreniki ndegeta na arantu ka ari kabaria ka kuronda kugwata kuga gacagua atari umwega no tote muntu ara ofisi no Mount Kenya andikeni gacagua kira batumire bamena no uririkana bwega kinya gutetera kawa eta thiriste aciaja acoka atetera ncobi ugantu bambe bakura gwe ncobi nyandarua acoka gacagua ya goku ambeire kuthithia reforms cia urimi bwetu ndenda twagia tiri twira miruma kira gituma mbuga mantu ja political party kira gituma mbuga getetithitwe bwega kandi kwenda tukara yaka tugusaindi tukwariria miru aki twakinyi in terms of political party itwaririe Kenya yonde ndo tukiamiria Kenya yonde so tukwaria ukaria no ugisainda na saindi yemwe waka kunge ntaka yakabirikirie woni me ngwetete ngiara yukari woni magari rongora itwarie woni ukari ndata mbejeta na mbeo ekubandithia ng'ombe na kuwa wale mpamanto ambeo ekubandithia mburi utema kwa gacagua atari na mtu no mena atatetera kinya mtu no mwe na kayangere kanuni ndio twisiria sikira hero tuli na Kenya yonde ni utwana na ndio kaleta ngerekano cia njana ara cia bayuju itwarie uma tutethia Meru ngo bamenye uma ndore wakiri akwaria ngo wakiri ore kwari ngumugwata ronda ndikiria no ntwate gweta sendiri ku kaneriku oni ukigwa mwezi wangu era kwariri ndarĩkia tiga gũthũkia tiga gũkathĩria kĩama gĩa kawĩra na tiga gũgĩcambia kankwenda tuona thĩna ĩrĩa ĩrĩ Kenya nĩ ĩrĩkũ ndete onkuga na ndĩ kũrĩ thĩna ĩngĩ kuga batĩ tũgwĩtũra twerwa tũthithĩrue highway ĩgitara Gachagua ĩgitara Ruto bena Gachagua no ugĩte no kauga Mount Kenya ũrĩa gakara athithĩria highway yatuike igakinya Mwanka Nyeri batue aiwira twari tuthithirwe ya gutonya Meru town Mwanka na Arua egitara Gachagua etakuruka twariraira Gachagua wengwa eta kuonwa na MP ba Meru na Tharaka Nithi aiwire ku kwariri dikira ni beto mwana nto banda gache nithi Mwanka auma yaterwe mbechira chiaro chiatuge ikathithia yewi era yagweta kuma makutano gutonya Nyeri kankwenda kuga ira yambiritie gitare Uhuru Kenyatta kankwenda Gachagua atara kuona pa kankwenda kwera Kenywa atiri kinya thito kwariria Gachagua gakunkwaria kendinya kwa waigua nontu muntu owe umwiri nya watetaire mantu jau inyana ndire lakini niki gatome mantu ja mwenjire kuma keno gweta marwa yambiritie gitare Uhuru Kenyatta na baba bakuthurwa utono ba usikana kabarunge kire njire ri ye chokere runge abarunge kire njire u
na uririkane bwega thirikari iri ku ni Uhuru Kenyatta Gachagua batari na uge ki thirikari iri ku so utomba kwenya kuga Gachagua no waire njire u yatabanyiri makosa je utoromaga MP betu na baisti Mount Kenya East betu nye MP betu Bamiru bakiwa njira ciakwa Gachagua nchunire ile iko sijui wapi sijui nini mrengo wako ni Gachagua nchunire iko mahali fulani bara yuno nto nje bwega nige impeachment ya Gachagua MP bonde kabaguri milioni 10 so mtu bata baada manje baada impeachment ya kwenda ukathikiria rwari ru na ndenda wona umbonie clip yu bambiria kwa impeachment ya Gachagua kwenda Gachagua bagarukira iro bambiria kuuga mundu bukuuga Gachagua nwe walire njira cietu umwe ura ugitire ndikire MP oburi na bali ya Gachagua kwambiria kuimpeachwa sasa tia bakuona Gachagua kwambiria kubaura bambiria gucwa ntakera ndireke baugera che niki bataragia Gachagua inde president Gachagua ugaga atiri Gachagua ugaga antoba Mount Kenya bakwambiria kuthirwa mbere impeachwa niki bataumaira bauga njira kwa kuyu Gachagua no beja kui ndenda kwera kinyo atiri mbete cha changeirwe kigintu supplementary budget yethaira ikiri ikerwa tugaka factory ya tugaka njirana tugakana mbeca ciikiri cia supplementary gutwe kuthithua mbeca cia ritwa ki vote ya njira cietu cia Meru ikwa ki njira cia Nyeri nara ugeja gwita thai njira cionthe na mantu ya thithitu ija manene cietu cia cia rungama cionthe inyaje mporo ere awarambiria kuthithua kinye turetete kwa kindiki irambiria kuthithua yu cionthe cia vote na ciari gutunywa vote cionthe bati twina njira ya kuma kwa bakinywa kanyekine gwita mitungu kumego ji nokiwa kwina managwa morwa cionthe ciari na vote na kaira tunyi vote nindi gucokerwa na ene okinywa nkumwirinya bati tukwenda wana siasa baba wanu je twai nawe kwa gavana Kawira Mwangaza forma na ito umereno lakini andire katukarega kwaria uma inya twajaga into ithinkia tukamwira nto ithinkio tetete bwega o tukwaria no kwigwa kenda tumutethia atikaje kwaga direction na kulenda Meru barabara tutindare kwenda gikuge cheupe ni barabara tumenye ciane kaniri gitare hau barabara ucio ndi cia maumau kiagira gwe gitare Uhuru na barabara ili Gachagua kethire ikibangana gwa ciekeri so muntu kweja ko MP kweja kuga itu atunyuro barabara tukuthithwa bu ni urongo barabara kuma kieni kiandake kwena mamworoga Uhuru Kenyatta onekanirite Uhuru Kenyatta yauga kanyakine gwitia nyanya kwena mitungu ikathithwa kuma kanyakine na barabara icio ndimbiji kithirikare ya William Samoei Ruto otero yeja yuga barabara eje itwejeta kuthithia kuma mwichi wado kamweti ataugere angwenda kuga na ndene ndeba kuga ke budget yene ndeba kwaria ciao lakini hiyo kuga Gachagua no rongekere buni rongo na MP bakere mwingu gibatige kuciangura na kuciangura na Rigathi Gachagua no ere Meru ugaga muntu akere mwimu kamwera gaiteitio ina kauni ndi angwenda kwira atiri angwenda kwira mugaciangura na Gachagua no ntono kwenda kusaba politically MP betu kabare mingugi na bare mingu kusukuma mirandi na abagweta nara bakinya benda ngira ne borwe ne antu bakauga Gachagua no Gachagua no mire na ndiri isito ikero ichiko thank you na marago agerongiki thank you tukachokera ngora tuyukika break kidogo tukenda tukichokera kagita katika mutegeri wa Meru TV na muthikiri wa Thiri FM ukomba kuthroki maruka mitombo nito chokerete kagita katika jana tukachokera na mantu site eta nambira kuntumira SMS ya 07489891 kwa kiurio kwenda kuria anene bande na ponde na studio uithiro kibori okurukira na ponde kinya tutora Facebook Meru TV Kenya ngomba kuthira nkiwata ona twachokera ukaruka mitambo
Didia turataukirwo ni umwe wa endo betu ni tujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendi bu mwathani Murungu. Hamwe na bo ni twambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home. Iji nio Mwogenjeru Meru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kwerekera Nanyuki. Cool Breeze Funeral Home ni tujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu ni jakuguna mukojo waku tori na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri ngari chao kamata meri na kinyama thandoko ni toboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tuterothora na kirombero gietu tori na parking ya kongana restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki toriongera ubichine chieto Kirachene Meru kana toringire thimo gukurokera namba iji 0798 715 653 ubichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style ile kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki ne tukamataira ateja betu mabati mwanka mochi Duralong tori Isiolo barabareni ya kwerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere ubichine chieto kana toringere thimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited, tested, approved and trusted. Anuiji no araniri no bichichia Meru TV na There FM ukaigwa kuri nonto bote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone nandi no tume maoni jaku gukurokira email yetu iria ni merutvcomplaintcenter@gmail.com kana toringire thimo gukurokira 0114 190 962. Meru TV, kionere mwanya. Ibwega sana mutageri wa Meru TV na nkatho cia mwanya ringi tukithwa tugichokera nigetha tutanambere kwithirwa tukiaraniria na kumenyanithia uma ntuko na ario tumenye uma bungwa ni ari kuburita nambere kwithirwa gintumire SMS yaku 07488991 na ngetanambere kwithirwa nkiwata SMS chiaku. Kuna mtu kumbira hello Meru TV, salimia John sana, uliza wakili mbona Kidiki aliapishwa public holiday. Alafu uliza John DCP watakuja lini Tharaka na wametupangia nini sisi vijana from Tharaka. Aritwa Muriungi kuma ruterero rwa Tharaka. Thank you. Coming. Yes, ukamuchokerina kinya wakili ngotekio ya Republic holiday. Republic holiday. Na ntukwira rais apishawa kana deputy president apishawa because of public interest.
either ya advisable antu banoke so itangaza wa pursuant to itethero objective either public holiday maker itangaza wa pursuant to the swearing in ikaimbi mtuko yantu konoka because of the public interest yantu kwa rahisi kuapishwa itangaza wa pursuant to antu banoka kinyanta aja leo mutumara apishawa nonire ntuko guto waitangu gimero nienda utombira gutangazwe public holiday lakini antu baitire mbi public holiday tanto savio mero akwapishwa na ndini uko kaliu na ige ntotomba kwebera imbibo bangirite vijana nonto kuna mtu kumbira DCP tunawaelewa lakini shinda atuelewi wako na agenda gani ya vijana agenda ya kuna wa vijana na kuna mwenye anasema hawaelewi mko na agenda gani amwire ni bwega no tubakiure kiu githongi horia agenda yetu na ndi mwaka thai ni kweberia president ya Samuel Ruto number 2 tuambe umea tumba kwa bado tutena power na tutena thirikari so na ndi bado tuambiria agenda ni one term tuambiria tweberia agenda tu ni one term harafu tu one term from there na tutegere education gwite buru tucoke tutegere cibitari cietu tucoke tutegere job opportunities ya youth so bati mubango yetu tutambite kweberia William Samoei Ruto gitine then tutumba kuga tujete kuthithia barabara no tutena thirikari kana tumba kuga tujete ku connect stima no tutena thirikari so agenda yetu kira tukwenda kwera Meru na Kenya yonde ni baswe bajuki bande register ibande tumbe kurwana ndwere 2027 tweberi president gitine then from there tuthithie ndiguru yetu icoke kairi na kureja ndiguru iringi South Africa na ndiguru iringi Europe atu batige kuthina we bathina ndina kiuria mbona igitarira kura ikurombwa mtu eja akabura uni ndiche upe na ari kuromba kura na manifesto kwe kariyo uni ndironere John atarathithia barabara imbijito thithiri barabara indironere education ni mbaya imbijite ngathithia 1 2 3 gukiria education na ndi kwatwira agenda tu ni one term then ya uma iro tukeja kubwira kira tukabuthithiria don't you think antu batethera bana trust na babu no tuvongo bate kumenyimbi babu kinya bu bareterete antu bana trust na bautwi batomba kugo ntu ibeje from there we tweta siasa ene tweta twakinyira siasa ene ndio tukeja na manifesto ya kuga batwi tharakanithi bridge etathithirwe ka tukathithie thirikari ya DCP tuge cibitari cietu iciathirire sete gwitangugi tugacokie NHIF ire tene twajukie thirikari tucoke tuge ari ngugi bonde pesiribu ciao ikabanganwa tucoke tuge lakini narua turiromba Kenya bonde na Meru tugwatanire tweberie thirikari no tukinya tugeta kwira antu narua nyamura manifesto yetu ni kuga transformer tugekira transformer ngiri magana jairi tukathithia kina tukareduce bei ya pikipiki ya vijana tukethwa tukiara yorongo no to still batu tutona power lakini nande batu tuanze election turi 2027 iro tukauga nande bila tukathithiria Meru na Kenya yonde no to ne bibingi no to ndiguru mwije ni akaratanire ndereboro yukiri ore tithirie utege ntoki kwenderea gute barabara wone kithithio teturakta tuthithia utempuo karenji na ndi mantu jama ingi muno manifesto yetu ina mantu nkapo including gidambe cia tutindiri tukuru no tuisiraurire barambere kuriga rigwe bakira gwabekere thimone ibekirwe mbeca thimone barenji tutindiri twakanga mbeca cia uro unsupport kiuria gyaku na advice ke George the reason why antu bena biure bibinge ke vuguvugu DCP ari na mantu jange na babangi bari utiumbo twira utina agenda narwa na nutegete gitikira because gitikira obati ugitega we na agenda ero obati kwitha we nayo ni njega nkuruki ora we nayo zai so ethora Ruto na nio bakumunenkera inya bakumunenkera riwe ya gwitangugi na kaba ora in that way uwo tena agenda nguge kwi one time gukira one time utuko one time muthenya ora na wene umenya iboko muora ete mbere gwitangugi no kuigwa barabara iciambere itothithwa tu ugo kiuga one time barabara ni kwinjoere mpuru barabara enjoy mpuru imbio thithia u
Mporo atwire kuga barabara miaka nenda miaka rudi. Barabara wekirwa ramire rujo gugakarate. Muntu bakaringira bakaringira kura. So advice era oni mpaka Kinyua neje bakarende. Kibake ambiriria kwaria manto economy. ADP rire ambairia DP. Na aririe manto ja economy mwankarere atonyire. Au tonya atonyire kiwete. Lakini tantuntu bubu ari ndenewe. Na bo atonya kibare ari abo. Bonde baraya manto ja economy. Au tonya tu economy ambiririe mbi etiregie SME ambiria amethondeka decentralized banking sector. Banking sector ya kura tantuige ntu na antu bawe ukarega kwina rwembo na oruina antu kwinyingi antu barwerewa ukarunga mantu kwekiatho ukaruina antu abaga utega ende ukaina rwembo mwambirio onaro gwita ni ukwina wirunga magikiatho ugo kaina babange abakugambu antu baruije rwembo ru nima Chaijo makosa na ni amenya atire menya we njonji ubere no kuromba giti nara bogeta ni kuromba giti KMC yes uwe njonji ro kuromba giti ukethro ri tokera antu bwe mpeni kura bwamba kura twenge MCO iku riu nkaburo ora ngabuthithiria do you think andu baga kwa kura kana bakauga ojo tukumenyimbia tureterete no aturetere nya bitho kunguruki yo yuriku batu giti Kenya kwanza ni tukuga atiri priority number 1 ni kueberia president lakini number ya kwanza priority number 1 tukamba kuthiria kueberia president tweberi tugucoka tukuga education ni kwite tugacoka tukauga health sector ni 3 tugacoka tukuga atiri rutere rwa ngugi uticio uti job opportunity kiria youth betu itucoka tukauga atiri thirikari etena policy mbega so na ndina ndapo kwenda kuwa batu ri meato kwina mwanya jwa kuga nandi kila tuthithia nandi ni civic education anto pamenya thirikari teitithietie Kenya bwega from there nandi thirikari yauma mantu janya mura ba ja kila tukathithia twina ja maingi muno na ja maingi jagakarika na kinyoka ugacoka ke thirikari ya ejeriku kinya yo gatiga ya uga ke kathithia kina ya uga bottom up bottom up nekerezera but bottom up that's an agenda nekwa bottom up bokeri mambo ngokeri antu ba bonda bottom up lakini batauga imbio yongo bakathithia hale bale na ile economic forums ile bathurukite bethithaia bale nacio bagejaja na bakajukia yes bottom up yao yari economic forums ile tutegerora tugokiria mtu wonde mama mboga antu bonda yes no ngotwire mbuga batethithitiu lakini batathithia agenda ibare ayo ndaiba netho nurikana kwari na economic conferences ile athithitie bathiuruka almost every county becemanagia nantu na baiba thikaira yangu tetera Kenya kwanza lakini kila makosa jara bena wewe bakinywa batina agenda bale barendia ruo barendia ruo rukaria ata one term akiri gatu na jameru ikaorwa tanto thai njere ishikuthithwa tega jaura gukaritha hii gitara kawira tugambi kaende tega gitara mutuma barabara icio thithwa cibitari ici gwakwa na kwa na national government niretete maendeleo okiaria kinoru ekeri njiriri hithitwe no tega ora gukaritha hii ukiari mantu ya barabara twaririe mantu janje reu turikanie kire barabara cia county ndo babu ngento me batu from Nandi kuma Nandi batu tukwaria mantu maingi ni urapo tundikiria bwega ituthikira lakini nyamo nende okuugire atiri agenda tu thai for now one time ogo nwije atiri one time lakini nwije batu bambere turire turaithirikari ne ya DCP iturauga nchobi ethibwe kabisa guku iturauga ka reform cia kaoa cithithwe upia na kawa kambiria kuri kilo 147 factory iri irarite kawa na 147 na no ikore na ndi ithirikari na majani ithirikari ituruga turithieria mbere akasarwe impichwa na ndi batu the time president ya kebera mandu ja twathithagia twi thirikari ne ijo tukeja na ndi ya implement kenda Kenya economy ukira gwagwa nombe
kwa kumbira kurarirwe mbeche na nĩ tũrabone tĩwe president no thithĩtie reforms iu no president no thithĩtie reforms iu no tũchakawa akorwo na katero akinya thiriste cia wathithĩria nja netagĩ kũmenya nja kawene president arita ngugi na ndagũkwĩra atĩrĩ kombera matunda katũmi na nĩ matunda jau najo jau athithagio juici bau enabu twajũkie thirikari no na nĩ tũkathithia nkũrũki Ruto ataja ndithagia so na nĩ tũtũmba kwĩra antũ atĩrĩ tũkongereria tũkathithia kĩna mbere buru bau yonde jeria jarĩ nyamũra doketi-inĩ president yagĩte jang'ana mĩrũ nĩ ũgũma ejete maũndũ jang'ana mĩrũ Ruto gathithia mbi ũtekiathithia mbi wamba ũgwa kuga president wetu ejete na CEO wetu gĩtwa emureta mĩrũ ũtekiathithia kũririkana gareo nĩ tũrĩrĩte magũrũ aja kanyaki-inĩ gwetũ na mwaka na marinye jau jareo Jesu arĩmwe thikĩra arĩ mũtano mũrungu na ndĩrĩtairie gũtũrĩka niĩ njagwĩte agathithia na ntukwega na rĩmwe tĩo wakĩnja Mr. Kinyua ishora ici ararĩ Meru around sex semen in Kenya arĩ Meru the following week governor na CEO bame launch the first county ku launch sex semen ya 1400 kubaki 7000 launch mantu jairio kwinama kenda murimi ethiro enambi ena less burden ya kurima na kurithia ng'ombe na untu bui bwenderete na kithingi gwako tutomba kuga thikĩra watu yarĩkia tafadhali tutomba kuga atĩrĩ ithugano rĩrĩa rĩa Gachagua ncokero ũrĩa ndauga kwarĩ na economic conferences ciathithĩtwe bakwĩja Meru baugire batũ tuyarithi kĩrĩa gĩtũinyĩrĩtie nĩ irio bia ng'ombe birĩ igũrũ kĩrĩa kĩngĩ gĩtũinyĩrĩtie sex semen very expensive na ndabandithia ĩgaita ndegwa oni ndendanka mantu ciu jarathithirwe na atatomba kuga Gachagua thithire na ũrĩa oni Ruto wejire economic forum na nĩ ũkona randi na kũja implement day by day Gachagua gatũma ona neugire atĩrĩ oni angũtũmwa mbigĩtwo Gachagua akiuga oni antũmi no iraisi no gatũmawa ĩndĩ Gachagua tatwĩrwo ntu bwawe burejitwo tuthithiria ikio nkuga atĩrĩ batena manifesto batena agenda oni bateja kumconvince I'm confused kwejera utia bande kusema sex semen yuga ari yuga refugee day area yes na kwenda kuira umani confirm tena ni kuendelea hiyo thank you hiyo na ule weta yumete kuma 7000 iza 1400 na ereta ni rete ni mulimi ero kuria diri rete ni mutoro kenda nanga na pikipiki gugwikira ntu kurega no rathithirie boya iri irio bia ng'ombe biu kabi kwagwe bitathithwe na hiyo ni fiundinde antu baeria lakini kiuri gya kwandikuria tiri wakiri compare na kurire twanenkanire ntubia number 4 if I'm not wrong kuringa kura ke national government intubi bianga na kuru twaringite nenda kuga atiri nenda kuga utumi kurira twekire Kenya kwanza kuform thirikari na sex semen still William Ruto utike abati gututhiria ndabu emanto jau ni onye mwere emu akiathithia Meru bona lakini barabara wera warumwite okawana gitari ma ndere na ndakurira atiri budget ire tigere 2026 budget ire tigere jira thomerwe uti budget yengi uringe tukwenda tu siasa ene igu te no bani jerere kuma makutano kuja Meru rekro nduokare ne karike Kinyua gwĩgĩntũ atĩ kwenda gwĩtĩkĩria twaria Kinyua arĩtuikie igũrũ narĩa kwĩ mantu jathithĩkĩte Meru mĩeri ĩna kuma gavana Mũtuma njukia thirikari mantu ja manene Kinyua atĩ kwenda twĩta nau thĩna ĩrĩa tũrarĩayo Meru na twĩtĩkĩrie na tuonete evidence na mĩeri ĩna thĩna ĩrĩa tũrarĩayo tũtarĩ na mũtũteteri ke national table national table ala national government ukara tutara muteteri naro tuna muteteri tega magamba jara jonde jare leopard hoteli leopard bere to aero mbeche na president
ati tonenkeri over era kule 700 million yes ora wari ku akauraga akauga yumbesha cia makatel yumbesha cia mawakili na bao ojo gavana mutuma gwetaria na president ena atongeria bangi bagwatanira mantu jogwa kila tutare akio na ikio tukuga ikio kuga kinywa akiuga atonete maendeleo lakini in 4 months yuenka ugo unto mantu jaraja dithekete mero in 4 months kwina tugeto 1 year wakili kwina kanjira kamwe katene nei ikanjira kanini mono kethero kari CMC ara CMC iri kanjira gatonya ira in between the Absa Bank na CMC kanjira ka wikethire to kaithina sana na itwa andikibeto bantu tibethetwe baikaba nini sana no to kanjira ka wikanjira ketira wengari lakini kuma forma ngabana kireto murunge kuma unenene kanjira kau kejira ndo batura mu midhanga kwa tukenya maguru live alone ngari uwezi tembelea hapo na miguu lakini thai ndirarigarire muno egoro nkigwa ngekuru ikimbita cia mbere njo tonde kajira kara butura au kava nilienda hiyo side jana nikapata hiyo barabara imetengenezwa yekiro mwaramu turoje tware au twekirwa bridge etekirwa forever and ever amen thai kwina ka bridge no tubaruiru na njire withithie tunekekirwa mwaramu mimi ngari no chochoka gwitira ora tietira mbere lakini hiyo barabara ilikuwa imeharibika mpaka kinya maoro utekiomba gwitira ona magoro live alone big na je ujazize tuthirikare mutumete na budget itete na ndi kugia budget yewe inene yes barabara wigethiro ina rami ita na ngona nya barabara nini na rekekirwa rami tega kinorura gukari twitite kuona maendeleo tutona in 1 year ethora 4 months tuonete jara tuonete kajira ka it's a good evidence of what is happening yes. na antu iba kuona kila turare akiona thina na kinyonete kirie tutari na link to the national table governor wetu arari wa mashinani lakini tweta national table rira governor bangi bogairo i World Bank angae hizi NGOs ile cijite grant kenanganiro tutari na mtogo tutetera lakini ndio wakili ndio ndio wakili na thina na arwa mutuma ndio wakili na thina na ruto aigwa wakili kari na arwa mutuma aleta ki that big table akareta na maendeleo mara tukaigwa leopard na mwera uteriere kurekerwa besira turare almost every day irari burden county mashibitari jarajaki na jaraja gwakwa Meru njene thai ko jokwe thirikare ya kwa level 6 na jeshi mbele man correct ya Meru kore anto baretre bamberia kwaria bakiuga ajumbe ibararegere go support deputy president go ya kurugora Meru general kambere terraste irathira idastejete iro twitite na iro bejete kukureta jeshi nenkerwa na yambiria gwakwa iro bejete kwandirwa site cibitari ejitwire kwirwa igakwa national government yaragwa rwaria yare manunto former governor atara relationship njega na president and deputy president mwankere mana yeri igakwa mwanka thai mutuma akwija ni gwakwa Mawa hospital nukiba nene ngeri ngokia 500 million cheri kana nkanirwa igitara ngava former governor Kawira Mwangaza watu ikaikorema thaiti niko nkanirwa na ithirege akagwa thaiti ndienda kuga ki donors beto ongera uke Mawa hospital for the first time ke history Meru irakirwe ward ya arume bareta waje arume baitagwa Mawa mbera wajetwa urugwagetwa waigwani ukaretwa Meru general thai ward nirakirwe na ingwetikia thai ni utumirwa yenge ndenda kuga ke grants batie tutwire ke budgeting kire mbere eja they million 2 billion 2 billion ikethera icha grants nukiwa thai irarikora for the last 2 years no twathiuruka na kaenda kabati we had no time to receive donors thai grants irachiejete ichi kinyete cha over 1.5 billion na to expect it before the end of the year
twitha twina over 2 billion Okay. mbeca itikuriwa ithithagia njira cithiragia ka masibitari na ikithithagia mirandi yetu endaga cha lakini Ameru bariuga atangira Atujukie, udini atujukie, atujukie thimu Kiuria gia bora kwandi. wakuga. Hello. Hello. Jambo, Sijambo. nawasikiza. Nakupata? Nawasikiza ni kutoka Ngovo. Naomba kuuliza swali. Uliza. Wacha niulize na Kiswahili. Even though sisikii, nasikia Kimeru lakini siwezi jibu na Kimeru. Uliza. Nasikia wanaongelea kuhusu vile opposition haina agenda. Na ni vizuri hata kama ni maoni, lakini sasa one time ni agenda tu. Inakuwaje sasa? Unaona kama akina wale wameuliwa, akina Boniface, akina huyu from huko Homa Bay, watu kama ukianza kuongelea kuhusu market na vitu zingine, itakuwa wao sasa. Unajua serikali ikianza kugeuka wananchi wake, the first thing ni kuiondoa na mweke serikali yenye itakuwa na maslahi ya wananchi. So hata opposition ikiongea one term, ni agenda still. Okay. Wasisukumwe kuongelea maneno ya market na vitu zingine. Huwezi ongelea maneno ya market kwa mtu mwenye ashauliwa na authorities. Yes. Okay, asante sana kwa maoni yako. Haya, thank you so much. Nyokugaga mbere uni kiuria giakwa ni kia kwaria mantu ja maingi muno ugarebo 6 ure gukirua na contractor baraba nenke ikiuria nkikejira unkoria why njesi nibuje very well thirikari ya William Samoei Ruto ni orongo no to promise mantu kurukia magana 8 no to twithithie kenda gutweka ni ndijite kuthithia cibitari level 6 nere tanjesi na iriari tuije ndene Ameru tuthomithitie na veto civil engineer bagwaka manyomba kiuria gi kinene ni njesi ni on my side ndithugania iret yau tu njasti tukumbasa metho ya tukumbasa metho tuthugania thirike no njesi nayo nije kwathikira command so yero simama ikasimama then to balance marasi thirikari tubura thirikari kairi nyomba misingi etigwa rungi ariku so mantu maingi thirikari kuthithia ndene Ameru kwenda Ameru bathuguja tumantu tutwe kwenda kuthithia thai nikitari kuma mbere no tumba kuga ni ngavana Kawira origirite muno no thirikari ni eri na uwezo bwo kuja kuthithia thirikari uteno erigirite county cionde kuja gwaka for example bagwaka affordable house ikatete nyamwira counties na ndini kibathithagia ubathi kuthithia affordable house nikibate ita kuthithia mantu ju jonde na jurai murandi jo thirikari national kinya cibitari national ngakugita metekeri ngugite au ugani utite kwa MCA atopu na tukuicio the best Mulungu utethio ugakuruka uwoge okuruka ka MCA ntukwena arua into byaku byonthe biumako county government uwo karia kenyore MCA ukaria wita king governor kana ukethira utina good relationship na governor witana ndio mwira woni antu bakwa babo gitari barenda njire kuma gwita abe barenda ruiro kuma gwita barenda cukuru kuma 1 2 3 4 5 and 6 ngavana akauma county eje gwaku wako menyere mirandi ire batere kuja kana aka barabejire kumuromba mirandi na bamwelezera mirandi ewere bateri gwita nuri kwa kaninkira mirandi. Of course amba amechokia aja kiure kingini kia kwaritia arechokia kiworu arechokia kiugini tena nabu ngichokia umbani evidence ara Kawira bamenanirite aruto nigwa tweka bate kuona na rutundo na Kawira ageta kumura kinara buri ndegene na akija kinya biatho biawe na akamwike kinya field isi area kwena mwanya yo kulaki mtu na gwetwa karambi no methe no muri kwenda 1 2 3 so into ibiarombagwa no tuketha Kawira tara kuimpichwa then aringa bano Meru ne twamona kinya state house ari kitware na wewe sagana state road ne onto biteja urabi kuja thai na nikira kia tumabi gakuja thirikari yo ngwa thirikari kira kia tuma eja tonto ereja no ntobo kwethirwa thai ne igitari uthira aba kwenda gukumbasa Meru tu batika mirandi ikiendereaga igitari thira na kwenda kwira no twinawe cheupe okambona TV na kaire Meru TV yes cibitari level 6 ndendo kwira even 2028 ikethura giakagwa
ikambirwe na indagorera kainda kora twina example na njire kuma KK kwina mamoroga ira Ruto athiurukire na teirie na maumira nayo njire iu igwikirwa bacons kana gita ciaretwo na ru miaka 7 so itukumenya drink tickets cia thirikari. Okay, ango chokeri kiuria kingi uraba kuthithia kwa kiuria woriria atiri why jeshi juzi last week nilikuwa nimehost the CC health Meru County na ndamuria kiuria kiu because anti bethrite bakiriti wenko kuuria kiuria kiu na ndabaingi bakuuria kiuria kiu nani ndarumo kuuria but na mbirire ambira atiri jeshi yijite nonto bwa kwithirwa tika Meru itina thomi Meru yina thomi lakini ukia gwita ketherani cibitari ira cionthe cia thirikari tu for example Kenyatta kwina standard thirikari ira kethro cibitari yonthe ni aire thirikari ibatere kwithirwa ina that same standard na iki gitumi jeshi reti no tukinye wingi cionthe no babakite ni baba kumenya standard ira yongo ibatere kwithirwa giakwa ti kwithirwa kake Meru itina athomi or something but ukia kwithirwa standard thirikari iriuga ura Kenyatta yaki ibo Meru ibatere ukara the same thing. That's why jeshi ibejite Meru kinyabo na ti Meru aki ikinye wingi cionthe cia thirikari cio kiro na ni bono to the same standard na quality ndio lakini ri ati hapa mechoke wakili tiga kidogo jeshi bakathithia koroga yes then jeshi bagekira waya no jeshi koromera jeshi kejite kurungamira contractor betu bakethwa be subcontractors na bagita mugisho na bara bakandikwa kurita ngugi no Meru indi na ujo makosa wanasiasa botumira cibitari iria kai kurungamirwo ijeshi indi bara bagaita ngugi ni a Meru ni antu baja Meru bo bagaita koroga bo bagekira wiring subcontracting cionthe ici a Meru kira kirio for quality assurance jeshi bejite for that purpose yani policy tugeni bwa kwinjeshi bathomi ngurukiana betu jaba thomi I policy anakwendetania for quality assurance namba 1 na pia timelines tantu baugete in 6 months bakethwa bauthiria that building block unenkere kinywa contract iu mbere makamba kuthugania gwita Mombasa anenkeri mbeca iu na ndi jeshi ejite umwira ate ugeta Mombasa ambothirie twathira wina membi Mombasa indi uketha gutina mtu riguru ryawe kakogea Mombasa ale mbeca iu ato thira kiuria kiu no kingurigaria why affordable house inenkerwa antu kiume indi ji broko ya level 6 inenkerwa jeshi aja no roka nenga kana isibitari yakwa yojora no mwaka mwe ndo aja no ndo interest ya mwananchi ndo tugitarire na ndiko kuona at least ngukena ndani baso kibenjerene gutugutani njongu wa gatara tandike na buto ugatire barabagaka ni buto barabagaka no Meru na contractors no a Meru yo lakini kinyakungura kinyasi kipengele cyo kirende bego ndo tubwegitora rekari ura kutina ngugi kinyanto baba tuba kuma university bakoneka police lakini yote no getembenda kwa no mbendo no tubwa gitarira rero antu betu batikuona ngugi wa katume au sawa thank you kwina kintu kimwe kwenda kuburia bwana wakile kwina media usimo tuonete ndi buchoki warato kumite no tuitu David kabisa kwina media usimo tuonete thithetie polls ikagita kategori ya I think maybe 2 weeks or something 2 weeks ago or something na bekirite aspirant bara bakwenda gite kio gavana Munya Linturi Kadhuri na Kawira Mongaza na ki polsira tio benda kuonania despite case kwithirwa ri courtin Kawira no wo kwithirwa the favorite person kire Meru kutwika gavana Meru ringi bitikiri njo kithimwe. Hello? Hiyo ni Meru TV. Yes, ni Meru TV. Niko nataka kutoa maoni hiyo mchango wanaendelea ndomori kwa rumuri rwa siasa. Ruongwa. Ndio wanapatana jigena wanda wanaroto ngimono. Nikafurahia kuangalia. Wow, thank you. Isa. Lakini nataka kusema hiyo jamaa wa DCP. Nilikuwa nataka kumkosoa kidogo ni vile sasa ile ako pale studio haja itika hiyo. Mwambie hiyo maneno ako naye. Anasikiza mwambie. Anasikiza? Hiyo maneno huyo mpiandisi pia ako naye asikize vile hao wengine wanasema hapo akina wakili na hiyo jamaa mwingine wa kutoka Nguvu.
Sababu sisi tunajua serikali ndio iko na nguvu ya kufanyia watu kitu chochote. Si one time. Kwa sababu sisi wa Kenya na nimwambie kitu moja, Kenya sisi tumepotea sababu kila wakati tunakuwa nyuma ya opposition. Na opposition hakuna kitu inasaidia naye wananchi. Ni mdomo tu. Kama sasa ni muulize hiyo baba yake yako huko Amerika. Ameenda huko kufanya hiyo nini mambo ya kusema one time. Atakuja na nini atuletee? Na tukiona president akitoka nje anakienda nje akirudi anakuja na mambo mzuri. Yeye anakusaidia na nini? Okay. Kwa hivyo yeye aache mambo ya tumwambie, amwambie hata hiyo mkubwa yake Gachagua waache kudanganya watu. Waache kusumbua watu na mambo ya siasa ya bure, waache serikali tufanyie kazi. Okay. Ya pili tunafurahia sana vile gavana yetu anafanya kazi saa hii Mutuma. Hata mimi hapa kwetu supo igana furahia kama geti yetu kalikuwa barabara sipitiki katikati, lakini siku hizi tunatembea mzuri, barabara ziko sawa, zimelimwa. Tunafurahia maneno tuliangua na MP wetu Mutuma, hiyo majority inda mambo itakuwa mzuri, itawekewa maana mtu wewe nini ngabros. Tunafurahia kazi ya gavana. Okay. Kwa hivyo wasitudanganye. Kwa macho tunaona sasa tuko kwa kaende. Sasa tuko kwa kazi kabisa. Naitwa Moria kutoka Subuiga. Asante sana Moria. Asante sana. Endelea kushikilia hapo. Hapo tunamwangalia vile anaendelea. Sawa. Okay. Haya. Mpweka sana. Kambuge. Mwaria wako kama no. Na kila giutuma anto ba mislead. Batu kila tochwera anto ingogi. Gachagua no tochwera ngoge na family yewe. Gavana Kawira Mwangaza former ngweto muchura na ba na rongina. Batu tutena agenda yanto. Nundu anto bokela be na agenda. Tutela to preacher one time. To kyuga thirikari chi atiri ne twitere ngugi. Na to certify ira ba twitirite. Tokoga na ati tweja tokabi ona. Lakini mwalimu ambarie no kambarie dikera ni we dai ambarie dai Gachagua agweri kwethera are home program yeje William Ruto na kende kebenyo ya gwikiana ndegoro cia home of which ndiuga oni ntwarite ku register nkobo ndatwaria ku register ACK ya Meru na ndatwaria ku register ara Meru Polytechnic twena Beatrice Karuitha na anto bambere ibetite na bangi ibetite na inkorifanto ni bagwita every day. Ndienda kuonia Gachagua arabu eri kwetha ari America. Gachagua ari atwira atire no yewete konindi thirikari. Gachagua te thirikari na inengere mwekuru uria tugwikianwe no ra tukurifa i private ka thirikari imwete okay amo certify ojo na gwita ngoge njaga na te muntu irigo ja baba raika gwa bageta kora irwa no bagaikwa no batunya passport baba na anto be registered by the government. William Ruto bena kendike bathietie system njaga ya kumagaria anto no nto batu dene Kenya tourism tourism no yari the highest ya foreign exchange dai iwakas baba reo me Kenya kuma nurses, mechanic na drivers ibo bana the highest foreign exchange. Okay. Ile kuleta better. Thank you. Hello Meru TV. Hello. Yes. Karibu sana Mutuma. Hello. Wewe bega. Kabisa. Akwenda hiyo changia kemjandala juju endrete. Na akwenda kuga 3. Ukethero kwe makosa abogete karige ja manene. Ikwa muntu ure aukura. Niki? No tukwethero muntu angaratene buru. Kuona angaratene kuonania muntu utegintu akaba ikiria gya kugwa. Lakini maoni jawe. Ukethero ate kuona kira thirikari kutithio tegintu mbe gwikege kugwa. Secondary ambuge ujo.
Urea utikuona mantu jara thirikari kutithia imuntu urea we prideful and is selfishness kana kwithirwa angaratenwe ne opposition. Muntu ujo wetaga Gachagua gitine ataragia lakini akuma gitine ile akuringe tuma na gukethirwo ikire matataira muno ndegwetekia kinde kikaumete kirima kingi kiumete Uganda kana Tanzania no mlima Kenya umite kabati ukiriria na akang'anirwa na gukethirwo kwi muntu ungi tuonete we tribal Gachagua muntu atumba igweta ikwanrensa to America eta ikwaria giku na nara kwena munjaruo mumeru kwena muikamba na mtungi uteumba igweta kwaria giku America ikuonania how ethnic you are kiabiere thirikari ni gwita ngugi nene muno na itubati kuona ngugi ria gwita thirikari for example jamantu jau tukuga cibitari atubati gwetekeria na tuga appreciate ngugi ria kuthithike thirikari and I remember ranga bana mutuma romba thirikari jukie cibitari ria nyameri etatu itithiri na nukuona thirikari gutonya into action ikuona ya twina ngavana active na ngavana okumba igwita ngugi batu twingwa gweturu nobone kwenjira dai kuthimwa World Bank na batete kure antu kenda njira wikirwa rami ina project icho ndeciare igitara forma governor rariku ituigitwe na tukona most of the donors bakija on the ground na kabakeja bakaga ngavana na bangi bageri commit governor ba mwaga bageta lakini ngavana ojure oga kugeria ora kumbika resources chonde cheja meru kabisa o itubati gushundia mantu jana tugetikiria ngavana na gwitangugi na itete ngugi na ngavana na budget ya former governor utim budget ya wara ya kugwata so what do you expect in budget yewe jaman tujara ka didi nkurukia jara didi within those 4 months. Thank you. Okwe mantu tubati ukunura medo na tukona poega. Thank you sana Dickson. Indi mpedito mutano wetu mwere ayu na point atigane na kuilinga kidaka. Sawa. Thank you so much. Haya, thank you so much bwana Dickson. Anaitwa Dickson. Adi mwere na ndi Dickson ya kwaria poega bawe. Ntu ni maoni jao yako. Yes. Ntu mtu ana maoni uoni bwawe. Very true. Na tutapati kumenanira maoni. No. Lakini my question is thirikari iji na ntoba bingi muno rire kuja kinya kuthithia empowerment ekuringe mokerere. Na ndike kumanista mantu jajo ndi uninika. Anto be gukuma kuona thirikari tete bwega. Okay. No tukinya na tugwetarari na misemani one. Tota torie gethira thirikari ni kari bwega. Ute mantu jijo ndi bakugire ija thithikite. Kimwana inchi ati kujona. No to mwananchi kirategete bwambere na erirwe na arona mantu jijo ngoja kuthithika no urongo. So wamba kuigwa rimwe nkiarie ndikenywa ukathugani kante na point lakini ugeta ground-ine ugeja guthe point kwani o strong kuruki no tugeto compare na rwe cheupe ground-ine tugeto rojo larene antu amwe tuko thirikari no kwiketie bwega weja kuona no tunonete antu bengi muno nonete por example riene aja few dide nominated MP akwe wakanyari ugo irio ibie na mi kererera yokire so antu bate kuigwa mbua pengine woni kira gutuma mistake kwa ura kuja TV na yeye ngomba kurita karia uma lakini tukaidi thirikari abayo tukaidi thirikari je tumere manti ja karibu ega kaba woni kuja TV ne nkauga things te karibu ega no kwero na ndi mtu oba kudro we saindi ne thirikari no tutomba momenyo oba kudro we itangwe na thirikari woni bwa wale ona kona ngugi ikaribu ega lakini tumia bogeta istiera koromba kura ugeta nono tinkumithiuru kayonde guti muntu kunga thirikari mukono nuntu tikibona ukoma naru ugeta kiringa
ugeta gatia ugacoka ugaitira nange ndongori kana okena managwe tagwa ithitwe uti muntu kinyo mo kwera gwe gintu bona ke thirikari despite ando kuringa thimu na kuga kena na kena muntu ugomba gutho kwa waba hatikete kajira kathithio jakau kana gitu kiu arwande ngundi lakini majority ba Meru na Kenya na ikitu nkurege my brother wakiri ngamuri atiri imero ake kuringa kerere ndo thirikari no na ndi muntu mwethera ambenefitite ke thirikari natigo potosa wa Meru atwire wa Meru atwire Kenya thirikari tete bwega kenda thirikari ithithia bwega na ithithia bwega tukeja TV-ine na kwa thirikari kuthithia bwega lakini wethera batikete bwega ugatindaga gutinda kwa thirikari ni mbega. Thank you. Hakuna mtu gwetwa Dan Kithongo akambira ako tuned in anafuatia. Thank you so much Dan. Mtu gwetwa Cowboy News TV. Thank you so much. MC Viska akawiko gwatire Mwanki. Okay, thank you so much. Eta nabera kuthiro gintumira SMS tiaku tafadhali nikienda mithira nkigwata. Kwina mtu gwetwa Oscar Silva akawa na thingatirite. Kwina mtu gwetwa Kisumwezi akawa ako pamoja na Siram na Real. Thank you so much ako tuned. Dominic Mugambi, thank you so much. Na bangi baba ingi ntumba kuthoma SMS chenu kwinde lakini thank you giri bravo ndebe tsinambere kutaba gutema SMS chenu tuyu kithimu ya mwisho. Hello Meru TV. Hello Meru TV. Hey. Ugeta muchaire. Bere magamba menchokeria njamba ichende chira unkatho. Nonto boka mujandra ka ubara ta kathongyu. Kiento kiambere ma. Thirikari ratu ino thaiji utumba kwambia kumimagira ngonge thai no tutekera thirinya mwana utumika ya skuru cho kwambia mumagira kigerio obo bakoro muthirikari thaiji ndipati kwamba kwa tamu wewe na kethano ethira riu na nditukaja boli mbito onete kebire utumba kwithirwo kirara mikatha chonde no tubo thirikari kintu kembere jamaruja rakachagua nacho ituje nyake thurwa ruto akimuthura impengo amwitete kuma kiriu tai na ndigwa kabukwa turetherete burabu gatuma tumwitikia number 2 kiri freedom fighters batu turameru twali second in command utiringi tuona gitikia vice president thai twakiona na ndigi thai bakambia kuthiurunga betu ira thirikari ndithuki nabo batwire bena itebia president yeko gitura kena gitikia president utiro to igwa bakira aramika bakiuga thirikari ndithuki thai tuona thiro bakuga thirikari ndithuki batu kende kitwamukaria thirikari ruto twamikaria no ngachi kipindi kebire ruto akejo twira thina kende kiro tumba kubanga ungi inde tutendo karaja mugambire ndikiro ura ira ngaba nakawira kagwera kumete na choka kuga mutumote ketiga cia araba nga tukigamba turithi turameru ko turameru tubatikora turantu bakona mbere no ntona ndiko kaja kwethirwa tukora age tutuchoke kuga utibyo tunabyo thirikari no tukona ni kusithira tunabu ko ubu nabu itubatikora turameru na tumici acene mono kabisa ko thaiji ikantu ka thirikari tukwenda kuruma karagaro thikure na turi thaiji ko inyoro kuga kwantam nethiro akimenya uthinde bene tu tuatere thirikari tumimagire thiria miake tano na tucoke tubodi no tubuthira tuze kiba wimbi tuonete indi thai twakaraga kaburi karakana ya mathiga kanyono gakuga no bebe okay iboga sana asante thank you so much uwa kwaria buthongi mono na ikionkwenda kinywa thoma mwanka na andu andiguru nirakurire thai akwaria uma oria kuma ndiguru irombwa kuma igitare mukoroni tutona giti kia deputy president ninde tuonete the first time in history thaiji ninde tukumagara tutwire gwitwa kwa Gachagua tugeta nara kwao tugeta na Sagana tugeta gwa thai mwanka ithatu cio tuko tukarara gwita tugeta twikinya tugikara ini mbechi cigairwe gwikuruka mbechira bukwiri bwanenkero bugita antu ibaumire bare irio na Gachagua akwa naja na sisi ataugenya kwa reviewed antu bara bagire gintu bathithiate bauna noe I was kende the other day ondra the last person e kumano antu raba ura bekirwe raini bare
ura baero mbecha na rwari ora rwarirwe we had no security inyanja everybody amutongo ora akwa na akari ora akwa akwenda na rune neta youth bameru na batharakanithi bari ora bakwenda araniria beranda kachia turi kiwe buwaira wanta mure bore ni bitwari bari bari open anto bo mano bakenete so bikera ni are angko ari ange kuira ki twari janto banene yo ngitera manto wanta nunto nore tena anto bari abonde igora bore odikera ni kiwa kuga ni kibuga na wanta bikera ni ibara bauga te baugite kaberere kibara bakuga ibatege project na kindi kinda mwikira ni akombera akuga contract tayari nenenganirie Tharaka-Nithi nde kuona aja kweria Ruto arejere tuongero machinchi area Ruto akwijaja akirwa industry kwa ya manto jeiro jemia ng'ombe tukwirejete ndona machiningi kuretwe today I was in the supermarket ndona Maria jeta ja paki tora tukaito ovo anga tukarito triangle type chiothe nundito support ithirikari tware amarando jate kurika jam bank twino overdraft nene mono mwanga tugaturemwa nukiuga Ruto ejete meanke thatu athingatenie na ate kwija nuntu bonge areja nuntu wakindi kiurigo ujure aja kwa unande kenywa to support thirikari owa nuraurite gato bantithie so Mabwe mandoto thithia makosa we mberi mburite lakini ndikuria tiri na ndimenya temerwa akikurira Kenya yonde gekurira na tutomba kugana ndi no tutwena deputy president twe blokaringi na bati kutwekera blokaringi tukone impact into bibion kende kyagekera kawe wakili o Kenya yonde ari Momeru ndio wakili o Kenya yonde no tururia atire lakini ndio atire na tukaria akwera na mwambo jura muntu ucio uga atire thirikari bando itathiria tamu iyo yes twina another 2.5 years to go muntu ucio akeja kwija kabwikira interview bionde kugira barabara ikathithwa ndu ucio gekero nini ri buketha bone biko thetera kai wonde tonde na thigari mbuga kiendekini deputy president then tumwekanya oni nani de mtodhomi na ikumenya kanya ga ikuna mbije na ndime yake tigerengana kauje kore mu kore mu zerere ambiririe kuma keno mwanga gweta marwa ina yake ngana atwae positive now that they are ibobare in power atwae positive ngugi itekani ngeda baragia uma bero ngie gitara uru nende bakwa oni ndenda kwariria uma nawe ungi ari side na no turi no mtu etwarego ukona riu tukutumire agenda ya Kenya yonde na yakindikini figure ya national so utumba kuimerwa akikuramika bakorega nawe no tuiroko ntikorega nawe kakuga atiri ngugi nitwe Kenya yonde twete kaba tukona etekuga one time akindikena ndote one time akindikena teretia gavana wetu warita ngugi ndikira kwenda kuga kongo getia gavana no uchiona ngugi tia gavana ntikwariria gavana ni ndiana meri ina ara meja arita ki national government ndukwigwa na none tengugewe ngugi gavana ndikwa nayo time akindike none tenguge akindike roni urakora ni Ruto wote kwigwa wonde Ruto muntu bo ato thiria au ato ndero time ato kuthira utekendeke na Ruto okay thank you wakiri kari ya show producer kindly mbongera tunda ikaithano akita please kwena kiurinya nguriti wakili in fact na gite chokirwe ndakora chwe tonete kwina media usimo ya bithiti polls chiayo na bakauga nandi kawira na kuone no favorite person kinya kurekeja kuringo tukwena arua don't you think antubano bako mislead anto considering mantu jara to kwariritia au kabere tukiwa kawira noe gutwika atumba kuthura rinde bene kuringana na kesi ira ikotini lakini antubano ntubwa interest kana no ntubwa I don't know mantu jowe but they did that
kwina any regulation kana ibatere kwithirwo irio kinya batu turi media sko atwika tutiko mislead antu no tukwina mantu jamwe batu tuthithie toka mislead antu na rikana kinya gitare Raila in fact mbici bimo bira biaretere thina sana Paul Sira ciathithagua ikero Raila no we wimbere kinya gitare Ruto no we wimbere no onekireta thina gwatuka kinya antu bara bagachindwa batitikirie no ntu batwire baije muntu no wimbere na ndi procedure chikuthithu kinya chumero kwina right ya media house kwithirwo ikithithia polls kana kwina process polls ibatere kwithirwo ikithithio nio kwina sheria ya polls opinion polls yes na etho no rikana kwina amendment ethithirwo I think 2021 concerning the same na I think also it's a subject iendelete thai opinion polls kwina ira registered companies ira thithia opinion polls yes na no mwanka uthingate criteria ira ikio ya kuthithia opinion polls we have a problem one media council I would say media council tigwitangugera ora kubati and to media council no watchdog yenu yes as media houses yes why should they allow a media house in the opinion polls in first place that is wrong na media council nebati kwambi reprimanded for that action ebati kurungamira media houses with all equality and tunandoko kwa media council shambelio thithia you sing the song of your boss kau kambelio thithiria boss wenu etho citizen but thithiria wao and what have you that is wrong but number 2 ni ate media council ikareta na irete rito ria mtu by very well na impeach person that shows biases bena interest na mtoju na either result is shown in favor of the same person you question that process yonde because either ibaije mtu ni impeached they should not subject Marians either you makana ni urongo to such questions kaba bati gwetera court decide then they bring that ballot issue ya opinion polls so it's very wrong even yani idea tu ya kuikia mtu impeach imakosa number 3 ugatega yantu bobe ikitwe the same media council ina interest shawe na be against the current governor Mutumanto Ethinkia but amwikirite kitha at least you ask why Mutumanto Ethinkia is in na no kuona ngugire agwitia yes na no kuona antu vinyatu kuringirwa thimo tukira ngugire itete now media house irete opinion poll emwiteteo nene inenkere mtu umwe na mtu umwe bako decide in favor at the end of the day ndio makosa jathithikite okay bwa mwisho Kenya itwije opinion polls she directed to the big man of the time the big man of the time orogo control maybe that media kana wena mbesha nyingi na tuone the opinion polls in Kenya almost all the time igeta wrong direction so Amero bagatewa njira bagaitwa njirene batunjirera twene otha governor wetu Mutumanto Ethinkia ngugira twitirite itumionete na kinya tamwe wethira jora mutegeri watwira tukamumakira na ngugira itite na ngugira itite ndi ne kuoneka so unge baba ngiba kuruga they are not ni impeach person kana bangi they are nowhere nine goro neregiro mtu akiwa no aringereka wira kura ria kwa ria mbere if I'm carrying opinion poll I have one against a million igoro irondere igiro mtu gite na mtu umwe ukuga nikibwengire mama and what have you so you wonder what is happening so we are going wrong media council ne okere nitengogeyo let's follow the law as it says tugeta ku doing kanto tubairia na itwije ugwe oterunga matanto you already impeached yes let's have other people do this work okay in terms of pengine mtu akwa impeached abatero kara for how long tuende kinya court gwitikaniri na mantu jonte mtu ari impeached abati kuria itare anate maybe akiromba gitirika iri in other seat 10 years yeah so Amero to berate ntendo bera tanto Mutumanto Ethinkia tete for 12 years 12 years yeah
10 plus 2 eh? Yes. Okay. Nakarajukiririe tu tukamwa ewe. Oh, tu taloa. Tu talo. Ile governor lolo. Okay. Sawa sawa. Kwena kiuri kia mwisho eh? Akwena mtu kumbira kiu kienu bwinde akumbira kwena antu bathatu baraonekanire bakigwato bari former police na bagicieta FBI ni bakwithwa bakoreti thirikari sana. Umwe arari mumiru ugwitwa Hiram nao bakwithirwa akigwatwa na arari tutikumenya na ndi muntu uju ari uri kiawe. Does it mean that tutina any freedom in Kenya ya muntu kusi express kana ona mantu jetete bothu kwithirwa na criticize thirikari consider kinya abductions ila cithiritwo irio nambi na mantu agency and all that? Ote muntu ukanagua kwaria limitation irio rira witira oso ya kingugi janswete mono nuntu induri witoga swea mantu ya ijo choka kugambithwa jo ya mantu ya thirikari ya jeshi kana police utumba kumagara witojaria kwiro ngona ki WhatsApp inyaskari jongi okuruma munene owe yatitikiritwe na wena freedom ekuga but kwinara we freedom ekugira inyana anja chietu kuna ndo barara nyombe mwana na ngina nethe kwa wigita rero ocho atwana re akinya twana gatikaraga kakaragete gaira kana gakiuga yonka nyako kiena limitation nyaga kiena nyomba gatia ikanya goshangiria nongiga wadi gashangiria denege yanjeriko nje kwa kwena limitation ute muntu ati ende kwiyo limitation is a person are ekwendeka. Okay. So ninte kuwanjuga antu bya na freedom ekwaria lakini askari freedom ekwaria tejekwa askari atumba kweja ndio ne narua aromero police station amberia kwaria aria manto au CS kana ya thirikari no atiumba inyamwana njeshi ikyo gyotuma wona gukieja ya nyomba chikethera supermarket ekedwa na askari areo nuntu askari na muchinga jo erigwo karatha eri ukagwata muntu no kwiba ugorenda thithia at the same time no kwenda protect your property so kwina power ire antu baba kuwa freedom ego surpass freedom. Okay. Yes. Bwana Kenyo onia anko gwatanira na mantu jau nuntu ndo matwinde tutena freedom twinde ou ni kiarikia kuuga ni uma kuja muntu ri for example ugeta gutirino mono puka secretary wa bus mantu jamwe jara maingi utitikiritwe kuuga siri cia ofisi nontu ningi na ndio waita siri cia ofisi then when ade secretary unekero baro utaipa wataipa kubuta muntu mbere munene athithia ngugeu numwirire ngania gwa nukubuto. Yes. So no kuona riu na detetania inyani kwante entertain mantu jau mantu kwatweka ya jau yareo tute entertain tatu lakini also Kenyans nawe katiba Kenya ni gwitikiria raia nawe ni gwitikiria ethwe na nyamwira ena kanya ga guciuga na guciariria lakini as long as no swete ora ni kiauga utibatere kumiria siri ofisi. So uno kwenda kuga kwatweka askari bau kwatweka makosa jau bagwatekene nayo ndio makosa balidhitie lakini kukwenda still ba investigate ni mbio yongwa no tututera menye ni mbio yongwa balidhitie meitu bati kuonwa ni bali bakira imure ku balidhitie iko kwa mitandao na kwatweka ni una then boba bati kuthekwa nikienda bati gacokere makosa ya funzo kiribangi. Okay. Yes. Wakili ni nkauga atiri Mushonko ugire you cannot enjoy your freedom at the expense of others. Very true. Utumba ukenera uhuru boro wei na wangaratania uhuru bwa bangi bubati kwithwa boro na bwaku bubati kwithwa kulio tubati kwithwa twina limitation jora Nick na Kinywa bauga kubati kwina limitation ya freedom eu na ikyo sheria ileo nyetha twina freedom ge constitution ya itoe right ku
demonstrate kana kuea our views there must be a limitation ila iseti a limitation ila ne tutethia twithwe twina heshima tukeja tukamberio kugira mbuno twitite kipindi kigi kathikirwo na ndio ula ni askari ukuruma munene owe akaruma waziri o man of names na itwije batu etha kwa ntube heshima na heshima rera ba train our through heshima rera discipline forces because it's a discipline forces ni askari so when we see that kinya twiturigara where are we going na the best kira tumba gwitikiria sheria ni thingate mukondo joyo etho mtune agwatwe na ikwe 14 na itwije kira thitangiri na ikwe 14 then court ka decide lakini twetho twina discipline nyaba twina ome ntumba kweja tantu narwa twi Mr. Kinywe gwagachagwa nani bado ntamua pambira muringire tuma akwaje jawe tukukoswana tukumuromba bete bakarende bathithia agenda tukumoshauri bwega na ndibo bete bakarende eja twenderia agenda ewe tuonetho tukamigura lakini tumwira twetere tumaka after 5 years yes ni maisha jetako lakini mwari ugire twina agenda no tukiro twina agenda no mo ugire out of bate me tutina thirigai na agenda yetu ni na tukona agenda ingire kathinga te tona anto bonde bakorega no mo kuthinga tena kwa mane thinga ta kwa imu lakini tureta ngiraundi ne bala boringa pengini ba thirikari no jani kimingo megerege to mario kwena interest yana cio kabange baingeri thimona ndi gakwe thimu cigwetana kaitete kwa cionde jinge imana jinge cia ja ukathugania ni ungi no mategere stuni ici thimu agere support kenywa ari nemwe ne babu bwe nijeri lakini tureta ngiraundi ogano ko nindi maromba no mwaki tureta ngiraundi mwanya tureta ngiraundi mwanya nta tuira baba kuaria okay yes so parting shot kindly no time oni Amero mugeni kankwenda kuga nande ibwaga no ntoba ko host waja oni mbitha ande na araba supplement na mbita nguge na mujumbe ogwetwa Dr. Mweti orogo twitera nguge muno na oro tromberete maendeleo ja maingi muno inkuga twithire twimo supporter na tutige ko mo accuse tukiuga ibo support thirikari ira iku thirikari ira iku ni William Samoei Ruto na Kindiki na ibo to support mwanka na arwa be thirikari ne batwitire ngugi kwa gwatwika mujumbe atu atitwitira ngugi ate support president na deputy otekyo tukona na urato promiswa tu akiuga na support muntu gwetwa gachagua otekia nakyo imwe kurote na ria nyontone chiawe imwe kurote na future imwe kurote na ari arungi tuthingateni Kindiki tuthingateni Ruto na anto ba saudimento supporteni muntu gwetwa Dr. Mweti na ngavana wetu nwe anenkeri gitigatigati aja atekyo arare yakyo ethire obichiete gintu mieri ejira thire thato aratonyere itomwe support akare thirikarine na support thirikari ire riku kendombo twitera nguge aja tureiro terwa kinoru mbejere anjera akwechio tetekirira michienderete gwikirwa no ikuthithwa na wetande bwa Barclays Bank njira ingi itetekana au nkuona ori ikuthithwa na tafadhali anto bamenye next week Kindiki nejete na kuombeka na William Samoei Ruto kuraunchi sibitari yetu Emeru General ya level 6 na yakwa mwakire junge sibitari yare anene moya akire bwa Eldoret na inge chiakiro tererunge twethe tukenjwa agakikia Kenya mbechi tu nenkerwa 12 billion itiga tuike icho tutumira kire anto baba kuma Isiolo bakauma Tharaka Nithi bakeja Meru General tukanenkerwa inge becha special cia national government itumireke na mbere anto mawa nirarugurerwe general ward ya arume batwire kuretwa Meru General mwanka narua bagatritairwa mawa na iba milioni 500 ja kunene ya sibitari eu ibwega ja ujange tukauga twa support
Gavana wetu mutuma ntoithinkia tugaga support the president wetu kindiki na tuga support president wetu William Samoei Ruto na tu support the South Dement Dr. Shedrack Kimwiti. Thank you. Ibwega nani beta wakili mwenda na mbuge iwakili uri na musho njo impeachment jurajo ingire kawira na ini wakili o governor wakili wina medho na mato imbonete meriena ngugira governor wetu mutumantu ithinke itete ni achenjetie mindset ya ntu baba ingi mbere tutare angwataniro na aru atongeria bondi bagwatanirite mbere twejaga gipindi ni aja tukoma twishithite na boda boda twishithite tanto jara waria no gwatirwa uome na aru twina freedom itu mekenera tanto mutumantu ithinkia na aragwatithanirie ndiguru kiumia twitite tukethirwa twina national music festivals aja Meru twitite ghost over 300,000 guests barabejite Meru katase ya heshima riria mutuma athithitie na national government jaijo matunda ja thirikari jara tukugira nikio tukuga twendere ku support thirikari lakini biama ibirathithikire mutuma utonya tu revenue ya county nirombire gukuruka for the first time over 1 billion to 1.1 billion tushokeria mutuma nkatho governor wetu ni arungamirite revenue bwega na itumenya enderete urungamiro matunda ja Kenya tukuona barabara icio thithwa donors bejite na World Bank bothite mantu jamanene chonkerie nkatho kithure kindiki na His Excellency the President itukuona ngugira bagwita na aru tukuona antu bara ukaria bona nyuki uria wina medho atira watega ni akuona ngugire gwitwa empowerment nenderete kindiki ugakira twenyumeku endereo uwe wi mumiru kana getu kamiru tukarungama na ugwe na kira tukuga twinagwe na munene oku Ruto mwanka 2027 na tuka mark na imbiji twa mark igeta bwega na ugwe igwe tukwenda wendelea kwa munene wetu Ameru tuendelee gutega Meru TV ni utwitana tucionere mwanya ibwega. Thank you so much. Thank you. Anke Ameru kairi mugeni na mbucokeria nkatho no tubwa gutumiria tugeta through gipindi giki mbuge uni nditwa George Kinyua kana George Kinyua mukariri wa gitikia vuguvugu uria wicitite akarungama gitikia MCA kuria abogeta East kwetu ni atarene au marigo jekagwa bikibiki ya wikaraga ukaboria nio mita nyomba ucio nthi ciakwa ncoke mbere bangwate mbaru igitariri nuntu ibatura baijene ni voice of voiceless ngwate njara nikienda tukomba kukiria abogeta East tucokio kumio bura butwire bwa abogeta East nuntu ibwiji abogeta East rutere nero barabara ni athirire rutere nero aerothio rutere nero education mbira Ameru na abantu babogeta East bonde bangwate mbaru nuntu nini batetairaga iboronere ngitetera mantu jamarigu yekirwo kibiru county assembly arirwa ndariria mantu ja nyamwire ja mbinsire na ndene ya tauni cia tukanyakine muicione na ndarene nini mbarairagia antu betu babogeta East nuntu nini munene wao na rinde bera na nuntu kenda kiureka kubusine nkerwa ugore ario riu nikienda gikathira bampe kura cia 2027 mpe MCA wao nikienda nani nkabakaria na mbita na mbere kubakaria na abogeta East gacokio kumio nimbugite nkathithiria antu betu inte kisia roji chionde ndathukia giti nkasifandi na ngiri egana rimwe nimbugite youth na nthaka cietu ari na nthaka nkabatire ni gwetithia ngare bonde nkagura tugari tunini tuthiro twina kwina instructor nkare aga no ofisi yakwa bonde bamenya ngare nikienda youth yonde kethirwa ina ngugi ekurita na bonde bakethwa ba mandereba nibwega mbucokerie nkatho ntubo tuthikiria na ngai atwakanya kaire tukejaja Meru TV nikienda tukomba kugwatanira na kwaria ja maingi nkuruki nuntu mathaja kuthira tutiaria jonde. Thank you, God bless you. Thank you so much. Muthikiri wa Meru TV na muthikiri wa Thiri FM munyene ngagucokeria nkatho cia mwanya na tubakwithwa ruri na tukuma kagita gatwambiriria na
twekira katanta kiri rumuri rwa siasa. Thank you so much. Thimu cienu tingi kuone buringite thimu kweli ndomba kugwata cionthe, lakini thank you so much kibaraba kuringa thimu bara tumite SMS utero Facebook. Thank you so much. Na mwathani tunambere kwithirwa akibutharima huni nkabwandira utuku buthongi na bujuri tharimo bi mwathani ngakwira hapa ndio nyumbani. Na ngeta nambere gucokeria viongozi vinkatho kinyabo no ndubwa kubeta na kwija nikenda bethira bakiaraniria na Mumiru na kumenyithia Miru mantu jara pengine bwithara bwina biuria gutina mtu wa kugucokeria. Thank you so much viongozi na kinyaba mwathani abutharime sana. Ibweka sana mutegeri wa Meru TV tonane ntukuingi mwathani ari mbere, lakini ngithirikiria ngakwira oyora nkwira ntuku cionthe igitara kuringa kura wonare akinya tafadhali ukaringa kura kuna nkoro ringa kura na mathuganyo. Good night. Peter Njeri wa Cheupe. Ikibamba sana basi pull it up. Selector cheza dopa once from the top. Whoa. Dojo mabe, dojo mabe. Tunisha speaker, we mashisha.